Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Mori whaongai no le talo for voucher. Dial www.pacific40.com ilo pinga te whailang. O na whiriwhiri no le au nanga i te whia whaongai na e pei o whātaunga, prepaid, pili o vai, pili o moli, e mwhawhana o tuai le ta avale le ngata whaulea, tūlanga tau i tau mafa, ia po se keke o le whaipuiponga māso whanau, e mawhai fōi o na okai, tau o le whausia ino whale, mautu malao i Samoa. A mai o na whiriwhiri au nanga i te manao ia, o na omi lea. O na whiriwhiri lea o le whaoloa ma le nu o lo i aile nei whaoloa. Mautinoa ua sa o le leile whare o loa mariru. Whiriwhiri leo whai o le talo whakauta i te whia whatawina, mai le tōru se furu whetu se furu se lau tala, e o atu lava i le lima se lau lima se furu tala. O na whiriwhiri lea o le upu check-out, e whamautu wai lau whatau. Maritua, whatu mo whamau ngai peo lo swafa antoa, i meri po se numero le telefoni, e maisi o le tuatusi. O lo ainga i Samoa, manatua, whatu mo le swafa, ma le numero le telefoni. E lua awale mawhona e tutongi na i lau whatau. O lo ava noa le online banking mo New Zealand, ma le Visa card, ma le debit card mo so o se vaenga o le lalangi. A mai aloa, o na submit leo o lau whatau. O le teimi la vai mai ai lau whatau, o le awhiti se wha ai loi loi lo ainga i Samoa, e alai se te autostusia i le telefoni po o le emaili. E wha mautu wai le whatau. Manitua, Pacific Food, ma le talo whavauta. So fo manuia malangi ma, o lo ingoa o matai a leota sinau mea tau whao, o a ua lo ia Samoa i nei le mato ofisa o le WT Compensation Lawyers, mātou te fisoswani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fisoswani i tangata uma o le Pasifika. Aisea a wai ta ua le mato ofisa tangata o le Pasifika. A whai o e se tangata e mana o mea se fisoswani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha.
Talofa lava, and welcome to Anavamoana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, Anavamoana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern designed showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Anavamoana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. Every time I beat it, telling me she really with it. She like how I kill it. Yeah, she like that ooh na na na, ooh na na na. She like that ooh na na na, She got them feelings. Every time I beat it, telling me she really with it. She like how I kill it. Yeah, she like that ooh na na na, ooh na na na. She like that ooh na na. Yeah. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded, and designed with you in mind. At Paleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Paleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talofa lava and welcome.
O le Aus Pacific Funerals na whaavaina le tasi le afe iwa se lau i wha Sydney. Whaamauina o le lua i au unanga o le whale maliu o Samoa ma le Pasifika o whaavaina i Australia. O lea ma mia sa o loto e tama whanau lawa Samoa. Ua silia ma le tolu sanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata. Ua tele leanga waa il whaafoina o lau unanga ma ua matua fo ile iloa il tautua. Mātou te mafai lava ona mātou malanga atu i maota malao ai so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma i ta pena i ailwhai ngā malanga mo le ua wala au i aile atua. E ave se aile atua tu vale mane le mautono a inga whaanoa noa e le a whaina po le hale taimi. E tā ua i mātou a tātou tūmanga nuu malu ma olana anavatau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tautua i le luas fulfai tūla i le fitu aso lwa yaso, mātou te ngā lulua e tūsam fina ngalo mana onga o ainga, ai leo so mātou manao. Mo le fia māla malama atili o na sila mwhai tau māla malama lea i mātou tūlau whamtalanga le website www.auspacificfunerals.com.au po le telefongi le tatongia, tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu whawalu tolu. O le mātou telefoni fia viai, o whaari mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua na ile tautua le Aus Pacific Funerals Australia, lo fale maliu e le moe, ai tautua ina o ile alofa malfa ma avenga. What is love, if not a business fuel program that's wonderfully rewarding and ridiculously simple? And quite popular with the accountant. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. O te whāturo atu Samoa i tu sai maro whaafonga mai. Whāturo i o po ia, mō sā mafai ngā. O po ia rawa i tu maue o whaarau. I po ia whaaru maro, po ia whaaru kare sia. Ia meso po ia whaaru. Ai o le a whangatongu le malama whaamoe. I nei aso. O au, o a whemata po sa lue whaapō le mani. O venea o konsula o au maro sa o nisi nei. Sa o a onga i komisio sa moa ma whai mino le afi se lau ki wha. Ma o mātunga lue nei, ma le tātou whaarak tonga skopa i au kiana. E wha maa popo, wha moe wha penei, mo le atina ina o tātou a onga komisio sa moa. O wha moe pēne wha talo ua mai, le pule a onga. Ina ia toi whaale leia, ia potu o wale o tau ino si tātou. Alo ma whanau si tātou tunu. Ina tā upo le science, technology, ma le engineer, ma le maths. Ina tā upo ia o iei tātou po o keti o le STEM project o hua afe luonu. O iei wha moe ra whaia le tātou le stara, ia e maua e sele. Mo le wha moe wha leia le potu ao. E tāua tele mo le ao tau nina o tātou ala ma whanau. I tūlanga tau engineer, wha mai, a meso le maths, o technology, o ma tā upu i oro i eiri rau te ima o tātou maro e a tiai. Ina ia maua i lea na maa ala ma whanau. A walu ni mana i o Samoa, meso tātou.
Ia, I lea watuli ma lea whata I le lofa fo I ma lea ngale lei whaasoa o lo tātou tāpa usili le langi. Ea o mawhai ai o le tātou toi au whakapoto I lunga o pēu mangaru o le ea o tau sila mai. Ia, o savari mai fo I amata le tautua a o le aso whaai u fo I. Aso fo reile, aso se furu ma le wha o le masina o kuso. Loa whiru su ma le ono, ia, wa le tautua upo o le tautua. Longo puia li pa ia mre maru lo telo si o tātou watunu. Ia, tongi ia pāntau le ave le ulu na tautongia le tamo o lai atua. Ia, wa o leo wa tātou. Ia, sangi wha manua o sila saanga fui lupe. Ia, le yaso, ina ua taoto. Tafa manino a tātou tau le leia. Le alofa le o le tua. Io, e le tau la e ia sa tātou wha amatalanga. Ia, wa o le alofa e puna pea. O le alofa e whaiwhai pēr, a o le alofa e fau lava I so se mea. Ia le uma whai o na tātou toe au whanga, ia ua tātou papai, ia e le ngata whaatia o tautianga o taoto fo I panga. Ia ua la lafo fo I urunganu le wha maoni ma le angare lei, ina ua tutaitanga I peo le tale le fōlaunga le inga malosi, wha sopo mailo tau soi fua, ia o so fo I ola wha tau waa. Ya le o tātou le lango whaatasi ei pe o le tala le la au o le tamaitai o nā whanua I lona lofa ma lona wha maoni ma lo le soi fua manuia ai la ua maua le anga le lei ya e mai se foi ya o le a puti na o lau sāvalinga e le whaingofie ya e ivan e maunga I fo ivanu e sopo I vasa ya e tāngutu le ala e fo ile matui o le maangao le maa whaala vei le ao. Te le fo I vaenga wa te tau o na whano sa te tau fo I o na whano ai. Ia ma whaamata pupu ai e le fili mana mai lei le soifua ma le ola. Ai pei o le atua na iso o se mea. O ia e mua, o ia e muri, o ia fo I e na te fusia I tātou. I lona alofa. Ia le umawhai o na uli masao ai le tātou sāvalinga le fo yaso. Ia umawhai o na o tau sila mai ia o lo maua e au le malosi whaafawina ia wale tautuaina o Samoa le atunu e pele le loto e pele le nganga pele le fatu o fea lavala le vaenga o le lalo langi tele o lo e mafuta mai ai po o nei a madou I New Zealand ia e po Australia Amerika Hawaii po o Samoa I lo tātou whaasino manga Amerika Samoa manua tele. Ia ai mai se foi o na iatu motu o le Pasifika, Asia, Europa, Afrika, ma le atu lau. Ia, whaatalo whatu Asiata. O lo tau au na. Iyo e. O le tau atali. Ia o se tama whanau fo. Ia e tautua o tau longo puia li. Au wale, whaiva, ia ua male a ngā luenga fo I ua whamanui ai lea tua I le nei teimi. Ia ua totofi fo I a ngā lulue ai e tautua lea tunu, tautua tangata, tautua malo. Ia ai maua ai le tupe tautua ai ma tausi ai le ainga. Ia ma whaau awai nei vaenga o le tautua I le tala le lei. Ia, tutongi ai nei se furuai. Whai ai ngai kaulanga. Ia, ma whai ai ngai saofanga. Ia, ma whai ai ngai whaakau ora pusa aisa. O a uma nei vaenga uma whabena. Tātou vivi I whai a ele loto I le tua. Wai le lei o ia whaavau lavalona a lofa. Ia, o le whaata lofa e awhi atu I whioi o le tala le lei au au na te tofi a le tua I so o se whata whaitaulanga. Ia ina ne ia uta ua se suafa ai misi se isi suafa ona whapea lea ai ua o si masapai se isi ai whaasavali se isi. Ai o le alofa ai o le tua ai me se fo I o lo tauanga le lei mara tau te talo le nei porukalame. E langona I tino matangi le lei. Lela lea e whapea I le upu whaife au uma ma whawhea ngai nga ma lava mo tau wharetua amata mai lava vanina ia umatua whalea nganga. Pasta Waitamar wharetua Melody. O lo matou mafuta fo I New Zealand nei. O se whamanu yanga ia matou. Ia, le ilevana tu umuri atu stati o whawhianga inga fo I mai San Bernardino Pastor Chan. A o le fo matou mafuta I nei.
Ia, male sunga i le whawhianga inga ia pasta mō, male whaletua Sharon, mangia whainga. Ia o nisi fo i o ni mātua e whalea nganga, ia o se uso se uo mamai fo ia tea. Ia o le fo i nei ni usila. Ia asia si mai fufuanga whale a inga. Ia ua mawaile a vanoa mātou te mafuta ma mātou. Ia whengarenga lea i le leiai. O si whawhianga inga male whaletua pasta mō ma Sharon. Ia tasi o #1 supporter zele ngata o Porkalame le Tautai A'e ai sa lango mai lava mai le roi taimi foto fa sala laua isi fo i company sa ye momua. Ia mau ai le maftanga ma fingaringa le inga le leile nei. Ia te le fo i lo la sao taimi malanga tuai me se fo sia mato au kirkiti. Ia e afifio ane fellowship ia me se fo. Ia fe soani accommodations matulanga uma malanga atu le au kirkiti le strong tower. Ya le foi la o mato mafuta nei fa talo fa tuai. Ya na nei fa sina mato barbecue o morola Porkalame usa sa o ai reka o me barbecue langa ke voko kumo koi. Fe sina mato fa ma vainga. Ya ona o mana tu o lo te fa talo fa feo yo le tala le. Ya le foi mo te mafuta masunga fa fe ngainga. Ya malio au mua ya mai sapunawa fale alili ia ma sarsatele ia e mese foi o fe foi de chefio anga o ko inga ia o lai mal fretua a o lai tautua nei ia fono le kalesia foi le full gospel peteli full gospel church ina ia fono ia le foi lai nei le nei tulu o ne foi la fai fe au le mawatu a fai o le ai penga ka ko felo ai peka ke le felo ya o le te malanga mai ma fai malolonga po o tafaonga tonga fitinga ya po o le lava fa le lave a o le to te afifio mai ma so mai nei ni usila ya fa malo atu ma fa talo fatu fa malo le folau manuia ma le langia mama ya o te fia o te afia e fa talo fai fio yo le tala le leanga tasi lea malo si anga o le nei Porkalame o afionga le tua ese lo fia ele ngata fa malo si mai sia fai fe au ai o ke fia ile faʻasoa mai a so se fai fe au o ke vai ku lo ke lo ke scroll ke vai lungo o le mata le social media o vai ku lo se la uma poi lava ke li fa piko se yo isa te mo te le lo so fa na fe au al mana yo la tu fa malo si au mai se vai ngata u mo te ita mana tu mai fa mai upu afionga le tu ia tatou feast upon his words feast upon the word of God lo no winga ia tatou tali sua ia fionga pa ia le tu le ki o fa ile kala Yesu nga kali ki Apollo i fa so songa fo ia fa ia fa mai ele na o me ai e o lai le tangata a o afionga o mai tu le mai le fonga yo va longo winga e mafuanga e mole pe a umangi e whanongo longo e fionga le tua e ngona lo mole ona e jeli o make room for yourself e nofo le ia fionga le tua tuto ia au lo fianga la o te whanongo longo ai so se whafianga inga ia e me se fora la tu malo si au ai tau te si la fia ai se malo si au o lai lo loto mai le amatanga le neiva yaso se ia o mai lava le nei yaso o lo fia ia i le vaenga o maua i le tala i le talia ina i le tamale i Samoa e mau ke karango le faʻasoa pa ai o tas oko mai le faamalo si fo i lea o le faamagalo ma le meleng fa marikoiga auagi igoko le lao e ika ia auana igoto le lao o ika ke lo langa e faigakā o le mea lea faigatā tili o le faigatā ia pe a koe kuu o e whaamangalo, ai mai se ar kanga ka ese. Ia. Ok, rauko. Leanga ele o whai mai se kala arkusi pa ia e alofa i lo whamai. Ia e alofa i le kanga ka ese ngai mauma oe. E ese lo wika la se fatu la utale e ese lo wika i lo oe kokomoro wivi. Ese le me ka o le vao oe markanga ka ese. E ke le ala inga tes ka kou ia fionga le akua i le vā o oe maritangata ese.
leanga o lokua o yinga ngai fa mai ia fionga le tua fa mai lo fa ile tua mo loto a do mo manatu ma ai fa mai e lo fatu ile lua tua o ye pe o la veto ele o specific mai menga e lo fa lo brother po lo sister leanga o la si la fia ia fionga le tua e fia le tua o lo brother o lo sister o lo it's yourself o lo blood skin bone dalam nga linga fa kala bone of your bones, skin of your ai e test kako o le kako reaction i le kangaka ese o lo o mau maoi. The stranger who dwells among you shall be to you as one born among you. And you shall love him as yourself. The key word here is stranger. Langai ke ufa pe mailes. Si ai le anga lua va malo uso malo ko finge mal le yure meranga. Ele o worry ke le Yesu le meranga le ku le vananga. Leanga it's your own blood. Ai kofo inga ke le kako pe mafai o nga kako fa manga roinga. Pe alo lofa i le kangaka ese e mau whaakasi moe. O i sa wer kofonga. Leanga fo i e ke fiua e ke fia ika i lo uso malo ko finge malo kasen malo nephew malo aunties malo anko. E ke fiu e ke fia ika e ke koe alofa e ke koe wha mangaloa o komeki. Aisea, blood of your blood, bone of your bones. Ai test mai masa ili mai ka ko ele kua i kanga ka ese mau fa kasi moi le langa wala ingo fa fikai wala nga o te vava yatu ele a ingar ko inga le o filiva ai ia kuia ai ole ki nga o longa loko nga ngofo mai the hurt, the pain, bitterness o a uma me ai sa ngofo mai mangaya ai ore ka ko nga luenga pe no fa yatu la utala. Lenga one of the scriptures e masangi o o quoting ai rungor ka ko fa ma losio po kala mengi e nga lulue mea uma molelelei o e alo lofa ile tua vai langa ko lai ele ai mase mea o ka ko mo fai I don't see this markulanga fu ile le fa pe amerika nga ka ko fa pelea ia ke o se ma fa pe wala nga e mama me ye lo ko mama ai fi wale mala mai susuru pongisa langa ofio nga ia le tua a kangwala le sikangaka e faaleanga le lili o le lokola o le o le finga ngalo filivai fai kalia ia ai sila o le fokuanga nga vakur ko inga leanga nga o faalongolongo ko faafofonga o filivai e saungo mai e nga ke faonga inga mai upuia faafofonga le atua o le valo angar ko inga o inga ngo piki ai o se tangata e laka langa mafkanga ile atua ai vai lai le mor fa longo ar kakapoko fa longo ar ko ingar fokuanga le nga olanga por kalamele olanga best le por kalamele ai kele por kalame ai le nga ko kele foi kangaka pa wai wa ya kalia ai se fokuanga wa avak mua a fai olanga le por kalame e fa malie inga i longa finga ngalo i se kaukua mau ke avakua na ora pa mi no, ele o ngā asiaka. Ora ngā ruenga whai kele le a taua. Hana. O ai uma mai nga mua mai o e nga au mai e runga ngai por kalame o e o lo wha au pea o ngā o mai mao ora ngā ruenga i whai whakasi. Ewe. Arua kua le o le kua lalo. Langa e koe kofo inga kako ia kako upuma kako kala. Mangkua fo. O au upu e ka ua mi o konguai oe. O au upu e ka usalai ngai oe. Yes. Tau te sila fia. E le fai ngō fia le mea le o lo wha maa ngalo le kangaka ke le masangi iai. E le fai ngō fia. Ia. E le fai ngō fia le mea le o lo walofa le kangaka ke le masangi iai. E le fai ngō fia. A le o te fai atu. Ko a ke leo isi kangaka ia wa manguia i ngai mo kou ainga. Au ke le whai aku o lea.
ai ori sanga i lo uloko le anga nga o avakua pe pa fai ngā ruenga i anga kou malanga mai ai e ala mai ngai au o fai pisingisi ai longa o ye ingisi por kalame nga fai ngā me ya uko e sa ola utala nau kire fe kulanga i fai isi por kalame ngi o ofa pe pa fai ngā ruenga i limas furu and then another 50 se lau pe pa fai ngā ruenga pau angi or por kalame nga o waku wai Samoa 2 years ago o kalo sanga i sia o pule o le Tasi Market ma lie mai lo fingalo ka kala mai lo fai kokoa ngai ka ngaka o sio kako waku yes that's the reason ngā lenga ka lia ka malo le fau kuanga ma malanga kui Samoa ma tole e4 e nana utala noi mea le o le whaka ua mo kako le anga e le fai ngofie lo alofa i ka ngaka le langa ya lenga fesili mai ngai le au loko padi pisa le le o le sa me o fai mo Samoa o le pisa le le sa me o fai mo Samoa ke roi maybe ye yo ke nga o ngofo mau ngai usila because of o le kaukua mare lo fa asiata mar kaukaya yes ke rola e mata mai le taimi le langa nga mawa kua ma 2 years ago se uma kausu su ko anaingi nga yaka o malanga nga ma me nga ko Samoa silia ma le tolu se lau tangata na o fanga tur mota Samoa kangaka uma nga fia su engi pe pa fai nga ruenga le sa mali nga leile iyo ai manga kua e yeir kangaka nga mafua nga kala fai ko ai anga ile masang ya ito le fua nga sa we le fai ngi me Samoa iyo a o le loko a ia maluka ngau ka inga si ia lo lofa inga i kako kangaka yeah over than 300 people ngau ifo su e pe whainga ruang o ifo inga ulo ai ala ola le tangata laki le kota a o le makua palafu o le whainga o le por kalame ngi usila kasi le por kalame leu ke ku le ya maa lo se ala ulango lango ya to filau esta kasi le ha assignment fa mole to filau a e manguia make sure ke finga wingar ko fainga fa le yo por kala mele fa faingo fie mo ka ko ngaka ko foi la ukala ala ngi kanga ka pe fainga ruenga or kausanga nga kausanga yonga kua o si ko as far as 5 years ago nga lucky ngai kanga ai le ai mangi pe pa fainga ruenga fa pupula utala e ngo o kili ale awa ke minga lo ku malo fast la par mia fionga sa fapito o ke le i filifilia ele ai masa oficilia o ele nga sa ya ke wa nga fru uma ma auto fa to afaila recommendations ya to le for po ai ma wol pe fainga ruenga o ele ai was there a time ngo oficilia ko ya o ko pe ko ke fast pe ko ke HRPP au ke lor ko ke lo ko ye la ke mai o ke lor ko ke len ko HRPP uma wala ngor popo fonga lai fa ko aku har malo ia ala ke le au Samoa ala ko ki HRPP uma ai ko aka ngi lai rumor ki vi ma e fa sa ola ukala le fa ya wala ke ko kami ku ya fake page ma ko fa le nga mai langa nga mafua nga e ngofo mau ngi usila mafua nga mau o vai mo ko rua ma fanga ora nga ruenga nga fa ya ko e po le a fa yo yingi si o ko nga ngare manguia ya la sanga avea ifia ya ai isi o manguia e risi o kama ya ma fe kawi America la maka mai la o kama set ngalaki mai sei laki mai sei pepa fa ngaruenga ya nga mako ave jamo pa me ngo ko fa ngo ai se uso le si kama si wa fa ka ya nga li foi America la malanga nga ora ko ngi ai ma fe ka wi Portland li fo fa ka li u malai va le ona ma tu mala foi fe ai fa to amusu mai ka mai ke fo mai asiata fa ka ikele ya o ma uari si le nga laki ya pe fa ngaruenga nga ko va ku jamo ko fa mai ya mo lo ma sik sengi si la le o ma move mai America i kuanga nge so ko lu maru urufa au ke fa ya ko di se e la ku fo ila ni usila e la ku e fa su e ka ika se e fa ka ya ku
a le linga e sau wai ngai usila ko pe ai la ngofo nga ma wai lo si kisengi mo ko ru ma fanga le wa e fanga mai America fa kai le ka fa wi America o le ale winga la utala ma la fa marosi e le fai ngofi a e ka ukala ile alofa e ye ki ngo me ia ioi o se fo ilanga kalia ku le wari ia le ai kai mire nga mako malanga i Samoa anga nga fai mako pi o McDonald's i polu i ngai makeki ya fa kauru McDonald's ko e o yu kar mota Samoa ko e fa au le fai ngo fa kar ngoanga oka o i fo ngo lo ai ala ola le issue o me urungali ora ka manga ia soli ai fai o ese se kamapo ese kinga single mom le wa ia le a fai wan mai mawaro wakar ko ku me le la wori e ku me kurimang ida ma ko ekipi ese akara wori e le we me la ila wacha pipi le o fururi le ma wori nga mai mawela kare ku mai runga but yes that was the same time ma malanga isa mo ma totwe fai le ngaru nga lofa so oila le ke fesiti o le asa u there you go le aso le serselenga aso ko ngwale nga ku fai ia pepa fai nga luenga e na manto even le fionga le pale mia wa yel taimile nei ia al taimile na lai ele pale mia le sunga la le mali to la pale mia fia me vai ko si sila mai ka ka urpo ole ku ko e ka ula mo i le avenga se lau pepa fai nga luenga nga avi chop offer there you go thank you producer o le pingela leo sia ukama inga ruenga yes o le anga le lei vai ka mai le la vai tatou ia ka wakula ia le au fiola ma le au fia wana pis nga ia fai se mea mo kangaka sa mo ioi ala nga la ia ka pisa ku le ia le o se e mongi ale alo fai le ku e vai kingo ngaruenga fai la ngaruenga a fai la fia se furungi ainga wa manguia wa ngofo mausi kisengi au mai o ko ainga o ko ainga ku kupu ko fanga manguia o ko fanga ia kau kuanga ngesi o kai ngoa ia manga kuapea kau kuanga esi o kai ngoa peke HRPP peke ingo ia e ka wa ulu mole ku ma fa afikai o lo wa lo fa nga la inga ma wa pe fa nga wa ile ma sangi skole afo ya ki oi ia ole to hotel ko kolo uma maya ma ko foi mai asiata amore molewa wa sola fo kama le ainga wa nga wa mar fa nga fia mo le mo ke mangu ia le sei alo fa mai sei le nga langa ako wo sa or kamalo e mawalunga ia meo olea e mawalunga ia kulanga o le me ka wa qualify ai o pe fainga ruenga yes ia ai o lo le lava nga ia o le fale kongora wa o nga ia ia le that's when I came in wa ula lenga sa u fai ma bridge o le va nga o fa ku ia okay au mai a fa yo lo fa ma o ngi lea e le ilava wa onga e le pasi la usuenga a oronga ngauka inga e ke fi ia okay a mai so waru ke ko kudia ko le fo si fa am si mo wa so be fa ngaruenga vai o le mafu anga wala yo no o fa yatu le anga e avaku ngai me ya nge ke wa ngalo ko akili le ai e le nga o le longo puia li i le ngaruenga le fai ngi ngam o ku ilunga usailia mai kangaka ave Samoa mako wo Samoa le ua manguia ri ko kele le la nga le o mai le so le kele ala usu e pe fenga ruenga mai ke ai fa marulu kai mi le ale ke fa masingo I kau vanga al polyfest o kau kua le fa ngi ko ru kau sanga so o fa masingo I mea I kau vanga o ngai le Polynesian Festival e nano tau fa ya tu nei mea ina ne ingalo ia o ere kangaka kau faaleanga awangi fa angalo e yaile alofa nga fai e yaile nga ruenga a fai foi la o ke kau kala I mengi
Le anga sa yei singa uka mai ngā ruenga ngā whai. E iei le si whai pule ua fia se furu kausanga i ko kongo le pāle menge ngā o le eli o le aulo ai kupe nothing e le isanga mea e o an ngofo e ave se au malanga longa nguu e le ei se mea ngā whaia e sa o lala ukala e sa au alar kara ngoa mai le isi fa mai e le whaakusa o kou ngi whai pule kuloa le lau whai atu kali mai a o e iara ngā e aru maua sau pepe whai ngarue ngai lau whai pule wa ku se fale o lo ainga o se ngaruenga nga feso fai pule wa feo hai lo ainga ngi taxi mangi ka vale mangi mea o ngi mea nga fai lo fai pule ayanga what now a fai o ngai e ke kau fa leanga po lai kau fa leanga mai lo ainga ja mo ya kia fai sa ngaruenga le ai o e leanga e manguia mai nga mawaro pe fai ngaruenga o ngawa leila ngai e ke rola ukala o re kaimia e ke vave whaanga loile alofa ma e ka alofa penga e ke fiu fu e kau whaio manguia i lea kungu ule wa e sauwai e ke fiu e muri kai leanga e vai whaila il salamo e muri fo i leanga le lei o le vai ma le alofa mercy and grace will follow a whaila e whai mai le salamo ka vika e muri fo i le alofa ma le mercy and grace o ka mai e ko rua muri a o ia so umolo wola pea e fia me le ai ale ai lai ke ola leanga e le muri la mercy and grace ya o e will never follow ai muri ya kur ka male o struggle yes e le muri mercy and grace ai muri ya ku enka and struggle ya o ya o fa malo sile na e vatu awala ko so e pe fa ngaruenga mai ke o le ele o se le alofa wale ingi pepa fai ngā ruenga wha apone mole wa uma le pātile ngā wha afika i kele whai ua kuai faʻasoa le kaimine ngai a kau kiri o le malolonga e toe mo moli e lau wha aftai tele le sunga le whawhia ngainga pasta la vea tui limu so uma fau umai makai o lau ko inga tupai tole afoa Larry la vea langa wakele suafa tuala and peseta eloa a earner ka maloa lea ngisi wa fasikeli lea nga ua tele kele ioi mangkua mai o kou fa mai afio ngā lea tua e kukusa le aso e kasi ma kausanga yafi awala ki fai mai wa fia si furu se lau kausanga ngai porkiki fia ngai kaukua le malo nga oloa a inga malo a inga nga edi auro mamangui ai ai kasi asi kausanga nga mako aku i Samoa ai ko ikiki se lau ka ngaka ua mangui ai la kungu o nga ole o nga se lau ua fua tele mai ia le ngofio nga le so lo ke kara ngofa fa prophetic o na o mai le o le na se lau ua ngā lulue ua toe fua mai ai se lau ua watu ma toe au mai se lau ia mafua atili ai ua taifia se lau ia le na tatou wore marolonga ai le yor marolonga ia manul nei temi le se el faʻasoa ma ona faafilo ai lo le atou na ona toe faamana tuatu ai fia manga o le story ako ke maua kai o fundraising le matou fono fofoutua o le aso atai au talosaga atu ia tatou sa moe au kilani afifio mai se tatou lagolago le matou fundraising a le tatou fono fofoutua afioga le taʻitaʻifono sui taʻitaʻifono ae maisi o le laulau mamalu ma le tafatolu ioe tafatolu o le tatou nonofo ai nei au kilani official konesula e iai foʻi le afioga le konesula ao ia ae maisi foʻi o le tatou foʻi lele mafutaga faifeʻau so fatasi tale fitu ua vevela le kakou supo bovi bones bones foʻi ia ma le tatou faʻi e lua sulima tala mo fo le faausi esi taeao ia ma se foʻi o le foʻi le asu atu ia e foʻi na inisio i latou e faatauna ia latou tatou e vai i le tatou fale Samoa le aso taeao tale fitu ia ua matala le tatou Kate vevela le supo ma ua foʻi le avanoa i totonu o le maota Samoa e iai la nai workshops e fai tonu o le maota Samoa o le tala fiafia lenā o le a maua ai ma le avanoa a fai o kausaʻili sauloia po o se loia ni loia Samoa e fesoasoani e tou mataupu nei
Mata upu nei te tau ona whaatala noi nai lea soa tai au. O mata upu, so kilo aku. E winga I mea tau wili. Lea la whakore lisi. O wili fo I e awha peke ilo e le e ngā ora wil pa ilo. Mea ngai kuor whare. E le si awhai whior ka vale le umanko kongi le. Ai o tūlanga tau wili, tūlanga tau trust, tūlanga tau enduring power of attorney, tūlanga tau immigrations, tūlanga tau criminal and family. It's a free fo ilele lale le tala. Free service tomorrow. E ke lakula kai au. E le koko ngia lau whakarakarangoanga. Consultations. Free consultations. Pe e le toto ngia le whaamanino ino vaenga ia. E le aso atai au. I to tonu la le whare Samoa. Longo winga nga o whaakau au lau supo. E susui kokongu. E sao wha ipe alaiki kongo le vasenga voilele. Ia ai e whaafonga ai whaamanino e le li imal tamaita iloia o le va ailoa ma le epe nesa loa. So nga tamaitai aloia ia e penesa so ula me se foi ia to farva I malai asiata va ai a tina e va ai ia manisio lanto o fenga luenga o leo le afa ia nei fatatal noanga le so taia vai le manga ia na o fono fo tua e mafai ona vatua for free le legal advice le mo e awa o isi lo ia lima suka la book le appointment lua se lau fa ko am fai le consultation. Ia a o tai au, e free. Ia a e fia I lono winga. E mawhai ona avea ila tau maulo ia. Le lei e Samoa, wha Samoa. Ia to e malama I wha fitaudi. Fea ngai mi tatou. Tatou le maralonga. Foi mai. Wha whira ili ia taua. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific.
Mo le whaonga ina o le talo for voucher. Dial www.pacific40.com ilo penga te whailangi. O na whiriwhiri no le au nanga I te whaonga ina e pei o whātaunga, prepaid, pili o vai, pili o moli, e mwhawhana u tuai le ta vale le ngata fuilea. Tūlanga tau I tau mafa, ia po se keke o le whaipuiponga māso whanau, e mawhai fōi ona okai, tau o le whausia ino o whale, mautu malawa I Samoa. A mai ona whiriwhiri le au nanga I te manao le, ona o omi lea. Ona whiriwhiri lea o le whareoloa ma le nuu o lo iai le nei whareoloa. Mautinoa ua sa o le leile whareoloa ma le nuu. Whiriwhiri lea o whai o le talo for voucher I te whia whatawina. Mai le tōmi se furu fitu se furu se lau tala e o atu lava I le lima se lau lima se furu tala. Ona whiriwhiri lea o le upu check-out e whamautu wai lau whatau. Ma le tua, whaatu mo u whamau ngai peo lo swafa antoa I meli po se numero le telefoni e maisi o le tuatusi. O lo ainga I Samoa, ma le tua, whaatu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mawhona e tongi nai lau whatau. O lo o avanoa le online banking mo New Zealand, ma le Visa card, ma le debit card mo so se vaenga o le lalangi. A mai aloa, ona submit lea o lau whatau. O le teimi la vai mai ai lau whatau, o le awhiti se wha ai loi lo ainga I Samoa, e alai se te autostusia I le telefoni po o le email. E wha mautu wai le whatau. Mane tua, Pacific Food, ma le talo for voucher. So for manuia malangi ma, o lo ingo o matai a leo tasi mea tau whao, o ua lo ia Samoa I nei mata ofisa o le WT Compensation Lawyers, mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga, ma superannuation claims. O le manulauti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma faʻasoa I tangata uma o le Pasifika. Aisea, a wai tā ua le mātou ofisa, tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisosoani, pala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima whawha. Talo for lava and welcome to Anavamoana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Nabia, Anavamoana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome. Jebula wajile o jois fuma 5 minuto de jalo li tuna lima I le rivanga fo le fiafi ia o te fifi fa loantu o le o to ai to nu le sa o le telefoni ro vai nu ia mai ai ngai le tai sunga le atawa Godfather ia I le dei fo vanga o le fifi ro tatu poka malo se fo moia e fai fo ro fifi a ro fifi o vai aku ia ngi ya so ia me se fo vai aku kako producer fo do sao
Mana ia. Mai ka producer fole we. Mana ia le ta le u kere fie ka producer fole. Langa e ngango o fa de fie langa kango ka edit sia o me ia ba kurunga e verunga. O ma ka suia ka. Ai fa tailanga le o leto. Ka fa sa mo. No vai ko ina o pinge pe se pinge. O le pinge le Homeland Security e Utah. Na mai ngai kama vo ie le. Vai. Ai Utah. Po ia ka ngai kama so. Mana ia. Ke po inga ka ngai kama nga sa mai ia. O se pine na vatu se tulanga tau aloa. Kulanga alo ia. Alo ia po se pine na mono. Lele vakunga nga vakon pinge ne. Mo aku pe. Le ina kula. Ya le. Nga fai fai le ia sa nginga vo le. Nga fai le ia si. Sa fai sa nginga ia ka wa o la ia le. Ako mele ke o ke songo fai ke o mo wa ia. Walangala o era yuta. Ola o pinge la, mana tua langa leo vai tu te kukusa ka pinge. Ya. O aula e mai LA. O LA la oi. Yo kaya oi ba so le o saura mala o LAPD. Ba so la o saura mala patch ko mai LA. Ma mai leo. Ya, mane. Estamos foi na lena tudia. Gai le o palangi. O palangi la le ya Samoa la home security lenga. Dei loa. Lenga mana tu o ta pinde ia leta te feo ia ta su suenga. O le la wa e su mai fa detective. Ya, nga kongo. Na ngora vai nga le o vai ai lo vai au. O le o sau fo ile o sau le sau ar kui konga lenga fai ya tuna mfata. Ya. O ke le o sau so fia kau. Au o sau le o ri fo lau le lau ke sau fa fo launga. Ai lau vai lau sau. E ke sau fa FBI. De o ma fo fo le o ka fia security ase me fo le nga sai mais ka ngaka. Me nga ngi ko fo le pingele. Kaka vo ye ka sukusa samena ka la ko arrest mai. Ko nga pingela ye fai kaiminga. Ai wala nga faali ko pingi. Hands behind no ma. Ai ko ai le ka fo yangi. Io e de ko ka kala ile ko o ko vai ko ra pi inga ya me nga so nga fi inga e pipi o se singa arrest. Vai so nga fa ya si ko inga nga fi de ato. O ia kula epa. Ia. O sa wa ngai le sa fa ko inga ile office. I nga pa ko era ko pa fo se sa se. Si mo sa hana nga sa le kong. Ia lenga sko inga ka so vasko inga ngai ka fa me anga fufuanga. Ia ngo fa ku ia o sa ipe langa e se sa ia godfather. Ia pole ase fufuanga ku sai fo yo o lau maka upure nga sa. Ia ai paule me le o ke le fia. So le o article ale New Zealand o kusisko inga so. Ia. O mai foko ka karangi. O mai foko ka karangi kaio. Ia se o ko. Se mamawa o ko ia. O ka ngo vivo ia fa ki nga ingar ko inga ele nga. E ke nga foi. O mera le kia foi le. Wa ia so ka imfafo. Longo se nga mingol ka fafo le la wo so mai le. Wa anga kama ia APC male Radio New Zealand. Male fanga male International Federation of the Journalists. On kama nga so mai, so mai fai. Ko sa lewa eskai mai ka konginga le. Ya. Or ka konginga le, or konginga ese io o nga luka fo I maka u. Se longa me ka miska. Ya. Maka ka fo ye wo. O lela wo umangilanga le ka oko ya kia wa kisi mai ka oko fai lai luma. Lango dese uma ko verify ma ko fa karango nga po sa o pe o conditions ko inga ro fai. Anga pauranga me wo koi ba mga wa mawara pinge de ai o fia mo nga kunga officer fo de wase ma ko fe ko nga inga fo de pe ai do sa offering of peer conditions ko inga avelo do mira se umalanga le se la ka penga mai fo e hana se umanga funga fai process ako mai la ia le se ka ko faʻasoa e winga ile fainga peer conditions ko inga mo ngai ko inga mo ku unga ho langa o lo ke vai ko ile o sa o mela loka ne se e sa o mela la ka fia ai se umala ia ona tatu to e mai le tatu to e loina ia le tulanga o peer conditions ai o le mali o la ukala le ku vai ko le ato o lea ua
whaatai wālanga, koe haruan ngi ka mō mō sang kuri skui ngō whiri whai. Ai ki no. Kama o mau le, mau wa ingi kama. Akasi mo ele leifo, ya. Paule mea. Paule mea o ke kau oro whāku. I ke ua uma e sa o loko whiri whai. Ai loka ingi. E paule mea. Wa ke vai aku. Ine de fia la wa fia ili mongi. Ua mawai malanga ruase lau. Ya. Wa mawai mari ruase lau le ngofo. Usera ga kare mo kwari fia ya mari mongi. E o whiri whai. O makwai ka ma whiri whai le ku mai ku. Wa laki o ngai mea fauenga wa fangenga wa kaulia langa whakarongo ngā whiri whai ngi. Nanga wa imea fonga ngā mapunga I whonu. Ai o le mana ia peino whai atu la tau e wa ili la vaenga fauia. E tau le tau e wa ili. O le la vatu kama I kilipi nei. E toru la vaenga o te manao. Ta te wa ilia mai ai. Le tamai o tonga le sunga po le fionga ia le malu kota. Ia po mau hunt. Mare tama ia. O vai ako ni wapo o mai fwere uro lo ko ingo whirwa iri. Nga whamailo e lofa iao e. Le aso alenga whamai e lofa iao e. Le aso anga ngaro I loa. Whafunga no ngao. Papo o voi pe oi. Sa o ala o ika whiriwa. O ika whiriwa ia oi. Ioi. Ia ai ole a. Na o nei vaenga iau te lona o tau mai moa atoa. Alanga iei nei vaenga fou. O lea ua manu mai lunga. Ina ua toe whaile whaatala noanga mara whilo inga sunga ia le malu. Ia ma le tamama tua ia whiriwa ai. Ia se vaenga leo nei la whatatanoa. Asi la wala mafua anga lengo o fili o ke mo mau ia o le menga kupuro mama masiu kapa o kus dango ke pipi vo ye o ku ia o kapa o kus ma de ia o menga kupuro mama pe ingo fili ai o kim kwa mana mana ba le mama o le kupuro ma lengo faʻasoa ia ele o le vole wala bang fo le fainga malo e fo e ku se mo ia pe kai o ku skalenga ia le lu fa pe mai ke penga mo so ia I loko na wala ka o le lo ia na mo ki ka o ia sa ka fa pe mai ele ka mo mai mau langa e de ka wa fa inga fo pe le fa ko singa ia mai mo ni le mele ele fa o ko mikire e ko fa wa ko ku ia le nga lafo ku ia makungela Vai nga mua Vai nga mua Vai nga mua la valea. Mua pe o le tatou watua. O le mea kongwa le ka u o le loto ti ngana la ina alue. E le whapea o se vaenga ka u fast HRPP. Pe o le loto na ti ngā o sto ina. Ona o le mea sa tupu mua. Ia ile la ualava vama le whionga tunga le tamari fali. A laina ia manino o le mea manga ia le atou o laina ki sila fia. E le se whako si ngā ku ia le kupe le wailanga account. Ia. O le vaenga tā ua le nā mua le atou le sau noi ia whirwai. Nga paua mea nga mga whirwai fo ele mori mau. Sa maua langa kupe. Iaso ie lua la so koluma la so ongo o e whingi o kus o you like ai asfuru le. Marisi mele nga maua kut whai ungara warkala whamkalanga whirwai. O kupe, ngā laku kongo lako accounts. Ele iwa kua se limos kangaka? Ele I kuwha kua foi whape. Ia sau kalakura kupe por kalanga o le. Se rau limos fu. Por kalanga se rau limos fu kala. Ma isi kupe en kala. Ar kupe lea. Ar sao ai konga roa. Ele mafai e se singa control le releasing o kupe nge. Mai le bank. Pe a fai wo au details le bank. O le bank lai pule. Ele o le kumalo po se sia kangaka. Le ngā? It can be that time? It can be after or before or still waiting? E fuafua lava I ngā luenga I lako o lo le bank. Ma approve le ia account numbers. Ma release. Ele pule lari kumalo, ele pule ia tuia, ele pule le malo. E pule le bank le kaimi release ai kupei. Mana ia. Vaenga lana le wha manino ma le saunoa ngā whiriwa ai. O la ua ngā koe ka ukingo I ngā. Ok, ngā ua la koe fsaswangi a oe my friend le ua. Wa ape aka koe ka nguwhi koe wha makala. Kosa le ua. Because o oe o la o friend. Ai ngā uika ia ku ia. A maleanga. So, ok la le rara ulaku.
ngal pawala ula kuru ke la kuai o au le singa mawala o kupe le vale ai longo winga o le fa makalanga o le afo o fa ko singa mal le fa ko singa ka ki pe lo ia mal me manako le ala ua kalia loa e fidiva ai se ku ala lo ka ko por kalame se ele kaunga ngoko le la o i kaskeri siango o i ringa fa afikai kasi ero male luala le si vaenga ka ua ko le la ka ko so ia o le vaenga le ua mo tonu ilo na mafufau ua fa pupula la ia le atua o le la fi mai ko le HRPP i ko ke isle nanga isi vaenga o lan sa no ngale o si melo fa fongai so le nga o ro ko foi da mo o ke ka kingo aku sambonga nga tu mai ele o se lau kala i kalinga ia le na vai tino ia ia do ponga ele le ia kwa ia mo kwa sau wala kwa mai le mamau nga mauli mai le tu le fa pe le mo le so se usali ma o li pa po ia fa malo mai ia kangolo yang ka ulo le ko se lau kala le ke pi o ke pula pe langa e fai pe apa pe ia o kim salo ko ia va pe manga o mia se fa mau ia langa le i video kongore ko i ke ko pese le o solo le sile ia le ua uma na fa mani no filiva ai mua o lo ngaru ngala ngola ngoile le ua yo lo ngaika ka usawa wa uma lo ngaika wa uma lo ngaika e le o adu e faisang kala le anga a me o se fa ko singa nga mai la okupe pa o le mea o le sile nga kongole account o le la o fa mangalo le lava marka marfale ia o ngai lofo ile ile se kupe le ile se kupe nga va ko se komikia akuya lona lua le la nga la kufe ka wi o madimongi ai va ai loa ai tu e limoni le lua se lau tala ia le leua ia makarakara ngoa ia inga o le lua se lau kala le waku ia e limongi ia le leua o le kau ior ngā luenga le leua inga uar wa ai wa waku ma waku ia whidwa ai mauki ngoar ngā mea iso o le reward wa whai le leua le ngā luenga ngā manga o ai limongi o le fisili le ia taua wai tau te o fia wha manino lai mai mua mai whiriwa ai kai mingai lai mo o mia fo e whiriwa ai le wha mangingo inga le wha alau ke le inga o ngi faʻasoa e wha mausali ai lona langona wai ai o le la fila HRPP kua fisili o le ale mea li mongi e whai o o le ale so kanga li mongi ua sa wai a mai fua le lua se lau ko ui le lima o le leua a whai o le leua e kuko o kasi kuko kasi mongi o le ala le problema o le ala me ali mongi le fai a fai fo e kuko kasi saoa o le ala mafu anga ala ifunga sa fu ku ule ro se la ule limo langa ka kaunga fai keke le si mele e tatau ona ia ta alo fai tete le anga o le fai feasunga inga o fa ko singa but ole mafua anga ua matua i sao ai lona loto ma comfortable le avenga o le lua se laule i ataua le anga o le lako vaenga o langa kama o le fo ilai tua tu o le mafaufaunga mala utau mai tau le whaato whala i ngā ia le ala e le koe pisa fua i ar ko inga o whiriwa ai le melia le anga o le ua proven wa ia la kou kusa o le mafaufaunga ngā he's with us not knowing ele ai ele vale kulowa ele corrupt ia whiriwa ai no toki o le issue ele corrupt le o mangingo le wha mangingo ngai sko inga lai o la ngā personal problem i aku ia o le mea le nala o uma nga fix mo wha mangalo so ele o la kula o nga o se HRPP ma se fast ma se no a le ua watu ua vaiak ile mafau ori mongi ko nga me foi le kama ka ko kama esa ola o le party proper o me foi le sa oilo sa nga asiaka o le mo ese la vole me la manga ku e fi ya di mongi ese foi me le manga ku e fi ya feedback me la o manga feedback pa wa me nga ka wa ku sa nga mo ku pena so al manga ko limong nga sa nga mo ko limong o yo kama ka ko langa le sau ma le leua kama ka ko
o le fisiri ai se ala a faila e mongi ale le ua e kuko kasi ai se anga le isi sui o le fasti o la mea ya fatu ai fo ya walanga lai e kakaunga ngai lo faku le hame nga la lai fuang out of the blue kuku ai oli mongi pe ai oli mongi makuranga fa penga alai o official lawyer ale leu ole singa me pra lang bela fa o official lawyer ki le fisiri ngi o ngai me ya ba tele fa tu taita la nga ye tautonga ni me o lo ia ma ya na ola toa ma le tua ya ki sil fanga le ku ngai me ala si la fia who is really behind all this lafo e mala mala ye lo ia ale ya to ai lo le ya lo ia mala le ye lo ia ai o ola to fia ngai nga mala ko fo i ka kingonga mala ko fo i fa lilo lilo o meanga ya ka ba fo i fo mala ko ku nga mau ala ile akki sil fanga le tua ai si la fia le ya walanga na fa wa ursa ngar ko inga fa mai inga waru esele ala ai o manang ko inga le ka vale ya fa mai markar ko inga ya ke ya ali ko inga ale ro se lau melang amat ya se lau oe mai se lau oe se lau o kuelo ka vale tato vaila tato ale ve si me o fainga fa ko singa po bribery ai vai ka ko ia le fai ngofia ka fa yo ku pe le o popo ya to fa o sa ngar ko inga ngai disi le si va ngang sa ngo ye o risi kanga kai ese lo ngai kumalo I mea risi kumalo fa pe fuila o le kalinga ya so ya lo le sioi ya o ke lo ma o le si le SMI ya e le kai on kana fenga ya ka ko o fai ma fo ia e ki mau I le molonga lua a fai fu fa funga mai fa msingonga kau kala na ba man fa lo ia kau lavang sile I kui ia o ke lo ayang o kambiki ki le I lo fai sang fisilinga ke le lo le kau le ngi ma dia lo I se ila o la ulia fa makalanga malianga fa lo au fa funga mai le ku pe le si vaenga ta wale wa mai ye le tu ala lo le tama o le makua le fe kawi o le ngofo o le kumalo ai ya ma ala laifua e alu fu e mori mau o le keisa sa fakala ko sa o le fa singole ya sioeli ma o lima vai pule la kau make mai le ngo e tau na fu o lima vai pule la kau make mai e sko ingo le fa sala e we e le lao fu e mori sa soti se o me fu e ro ka ma fu ri ka ke fu I luma fu e ku I wo kai roi o makua u ai ngai ku ai ku I u ai ku le pa u ngai ku ai nga tu e nano tau fe tu la tala se o le me fu e ke fu I luma pe ke le mai maro ko ro ma lau fa nga u le ke le ko u pu makala I lo ala lai fu ia me e le me sa o le ami o tonu le ai ke le alo ke su e ami o kongu le ku malo le ska ngaka e ala I lo ala lai fu mau mori mau manga me a ole me pito I le anga I mata upureli atu o le ai o se pinge fa mau po se morianga o se fa ko singa atu ia e tau ala atu ni tupe e ave mor paroka like pe yo me masangia lua se fulu lima se fulu se lau ka la se lau lima se fulu nothing whatsoever li atu ke ri ro po fe fa e ma ia io fa mo fa msingo le ala na le te fa ia tu ai o le deliberate o le whainga o plan ale au. A leu te whea tu o kauro ma fau le o le awhele tusi le Jeremiah I think Jeremiah 9:11 pe sa au te le Jeremiah por isa I think Jeremiah 9:11 for I know the plans I have for you says the Lord for my ole a plan a fa sa o na mai lunga lango Jeremiah 9:11 I'm pretty sure that's the scripture for I know the plans wake it koma ro anai le wako me wake ira ro fa penge me what io le produce la fionga le di pure tato proclame ne fiafi al me ka wa yo fa masang ya fionga le tua ke lo no le wingor kala le ka lo fa ai si sila ngai fu fu ngala ngai ngango fie le scripture le o le scripture le
e ka mai ai ka ko prepare so fuanga ngai, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a better future. Nganga mga hola nga o ki karangolo deliberate o mela uri ai fa mga kumai le nganga ko le scripture le nga e ai plan le akua mo ka ku ngako ya o me foi ka ki fai ali atau e ka kaunga ka ko plan mo ngi mele le ai sila oi e se a plan le uri ia nga deliberately ele ai se la ko sui o kauwa ai whaanga solo whakarangoanga ia ma mea ia le ofisa o whainga paroka. E whakanga sau eile li leo lima vai pule, e whai mawhawhonga o komisinga. I le kaimilea, ai whakanga engo aku whesili ia. E a fia ire kupela e kufa o le manua tu, manua le aringore waa, le ngā. Manua tu. Whakanga engo aku whesili ia, in such a time, e uma, lako ka ngofie ka pu e kiripia wa le mafu anga le sa wori mori mau siwedi onga o whaakalangoanga o press conference o saungoanga o mea uma le sa woi ko kongule le mori mau le e mo mele winga lo fatwa nga lako ka pe ngale le ngai mea a o le me pito silinga ivori la uva aitulo e le ai se lako suinga kauva le wo plan eli le kulowa kuso le wo eli le pu le lua e le sera ko kanga kauki a le wo eli le la ko pu po le lua ai sa ungi e fa palasi e ko kongu le lewa fa o le va ko nga fa fa ngofi fa palasi mai e ko kongu makuya kulo wa ele sa fo i male lewa le winga i le ko nga lai lo le lewa ku ko kasi ai o le manga nga o se fa parasi mai ku ia ko kongore ku lo la le lua le e se le anga o ka pule nga ai fa o ngai mai a wari fa sala lau ta ino ese tu lo le ato sa o le ia a wale ka ki kero ke ni fa pe wo ise ko mi ke le wonga o e vai lo ia pe o fa la kom ka pule ma fa nga o kamale o vai lo se vai lo Balua. HRPP, mo kwa HRPP au fa mangela nga HRPP. Sioel. Ore mo kwa uli la nga HRPP, li mongi HRPP, ale kwa me ole lewa. Ole kwa ole lewa. Na le wina le te fayatu ai. O te fayatu la te tala. How can these people plan? Ia mana tua pe no fai atu. Leanga ore saunga nga kongu ale aku ila epa. Nga fai isui ia le ngo ese aku ia ma tayo liseu. Lai nga fai ko akele le lako kokas au lai ai ia sui nei. Na fuai na fiao ese. Sa moele skala vangai. Ole upule nga fai ko inga ile lato vai nga fa fretui. Auange ko e karangoa mai se singi mea le leio pro ke kira. Mana tua o le kau avaku ia kala manga ngai ko inga ngai fai pule. E foi le au ngar pro ke ki ua le ko e fai aingi sao ngā mea o fale aonga. O ko sisila o ko ia yangi mea o fale aonga o ko e sa sao mai ngi kai. Ua fai fiso so ngi ngai fale aonga o a uma au nganga le lei ko kongo o le fioanga. O le ala e kau kala fa ma ia ku ngai sui fai pule fonge. I va nga manga ngai or pro ke kiro milionga. Ai sau mare sau ngar ko inga. Auange i ko e karangoa mai se singi mea le lei e winga. Kusa lava po lai le lei. Mavai. Ai pau le ngaruenga le ngofo fa le anga le faingo le ngai fa mai. O ka ko opposition. Tau ki ngai. Longo winga fa le anga ki ke upu e rua ngomo. Re winga ngale ngai. Mavai tatou. Fa mai tu sa po lea ke whaleanga. Lela ua sau I lalo I ua kafe mai lalo I le au whaasara lauia. Lea fo e kafe a kuisio au whaingaru ngare malo lea e la lafi mangua e maua e runga. Le kafe mai ai le upu lea ma le whaukuanga lea o le whaaleanga ma le kike. Ala nā le ute whai atuai. Na matua fau le lea I lo utali tonunga.
whaatapenanga o le melea. E uma pe alu ka kosui pe le alu ka kosui kau ke avea ku lafo. Ia. Tatou vai tatou sama. Po le ala le mea le inga le o le make sense lo mafufau. O la e su le ofisa o le malo. O e su le komiki lenga ku far kopi. Ma le bank. Ma le bank. Ale la o mai fasa sanga mai le su si afionga ka mar fale. Po le ese mea ku ianga fai le mea. O nge ka ko ku mama inga le ofisa loia. Awa nga le nga yai ia Filibai. Nenga abe limongi lo se lokala. O le o mo ku sia le mo mau a Filibai. Ai pela vai folinga mai le mamla ma Filibai la ngame nga fai. Wa anga mala malama Filibai se fam kalanga loia ile mele wa nga fai. O ke longa ele fa oinga le senginga le mon mau Filibai. Le fa mai Filibai. Iko kongo le fare fama singo. La apie kongo fare fama singo basa la sa. O le fa unga nga sa unga Filibai. A sa me wo o sa kaunga filo ia i pa fa pe ba ya ku e lo le intention le Filibai. Fa mai le tala lauleta ua suafa le atu. Ma faʻasoa ma stasio. Tasio tangata sa ito tonu le taimi tonu le na ave ai tangi fo ia li mongi ma tuila epa. Lau le ta ua fo ile ngō le lo iana. Ai fa mai tala tangata le na ma faso. O le a mio le a arkangaka le o li mongi. Ua mala male le ia ngai lo ia ia. Ia ua kau fo i mangi lo ia. Tako le a fa mai. E o le lako keisinga nga fai mua fo. Ki nganga faukua ku ele loia e vai le mea lea e le kakau nga faia fa mai e uma le faia ku le loia kasi ar kala kakalea vai ke pala ai te fai ke soso le andau par kala lai fa logo ai kalingor kakale la ngala sa fa ir ke minga le fa karngon ka mua fa mai lai tali mai ia le loia e matua e lua vaenga si sila i nga luenga whaaloia. If there's a case or no case to answer, e fai pe ava kusau maka up. O le la e fa mau faukua whaafia i loia. E le, e tini le whaku loia, e le mawhai e li se me kau ki le maro i le mea. Kasi ar kala, ki pala ai. Te whao ngā i era mawhau. Whao vai ka ko i. Ki whao walea. Wai ka firi sa ungo ar fa vasi ba. Asi ka kau vale sa mo college. Okay no. Ore kai ore peres ke nge mua le o ka mo kuai le ingosia ka mo kuai i sa mo college. Ave kai waru ese wo ke ro la ko ke le ngi sa lo fai ngai fan racing e fai mo le o kala ko. Le ta te fai. E lo fa uma le o ngai fa kai fa ko fa ingo wa kuli ese le ko nga ka. War kakare nga ingo kulo nga le fio o makang kayo e ngofo mai e pise sau ai vo ile ai nala no te fai o le la ro e fai ka kalange i loia o le nga ke force fai finga o ke lo foi la e o mele ali atu surely o ko nga ke isile ya ka ro fa ka ke kaule fai ko ke fa lo foi tu lo langa i tamai tai fa wa lo tu le one le nga peru mai o bagere os kamai ka ia mangere le nga peru mai e surely mau ki ngo o mang fa ku fa ku ye le onge ora makua stupid ngi ko nga me fa penge e ka sia kala ka mangi fai e le popole ka ria ngai loia mare ka vale o loia nga ku le li fore o ye ku fa vervalia mala filafi ai o kingi ai fa masingo loia I wonder base scale for ile o ko kong ye loia a fa pe fa se me fa vervalia fa pe mo ka o nga triple le kom ya e ka kau ai le loia fa pe vai le la fai o nga o le la o kau ku lo o nga o le la o kau mo solo e su e singa vai su e kau fa triple mai la pe yo pe lo veo lo yo foi en la belle que sí
Ngai lo yo ngara ver keisi. Ke lu fa me le ba ko ele fe ko ngi me. Lenga, vai. Ia le lawa matua vai la ia. Le ua la ia sia ka mau tu lo ai nu usefo. Mo sefo nga. Sefo. Le ua makua au kia ia ma tala anga a ave o le lo ia singa kama. E ngai le manga ia upu ia ngara lafo ia. Le la ua matua awa a ave le lalo langi ma news ke le lalo langi. Ba ka siar ka lalo makua vasi o lo ia ia ngafa kulo. A foi mo so fa le se me oye. Se peeling. O le la ua a ve a ngai moni mau ia sila la le la ua sa ua mama filivai. E lau lo ingoa o kulunga. O karsanga loa. O le la karsanga mama la filivai ai mana tua mai o mori mau mo o mori anga ne ye ono ia. Tu lo. O le a inga kukusa i le kupe o le va ale o le la li le va manua nui e pole ia e fa penga le va. O le ala a kula e runga filivai ai. E vai fōringa o le aua e isuti. So le fōringa i o lima le wai eringi kai. O lima le a. Ke rei roari i o le pōkau e ai vai fōringa ka maro lima le eringi kai mie. A ke whai akore so sopor komisinga o whainga palo ka ma le alu avele. O tau na whaise fōfuanga le komisinga ma o le whai e tālia. Po le ase fina ngalo lau i tele walanga o ke roma kua i maar ko misinga o whai ngā pāro kare mere u whai re. Ya le ma whawhi. Ma ka uwalea. Ka uwalea. Ma o aluma. Wa lo na na tan tununga tulanga le wai nei. Awa se ka ko ka lia kulo ai o ka usa ili se finga ngalo. Ya po o me vo u makua fa ali il ko misinga ile ko inga me wa lu le ali fa. E fa e ata e mor kala oso ulo sa ka ku pe le manatu fa expert ya tu pe le expert o ia lana o le langa mele asiaka because ele mfainga nga kango ila lo le official fainga palo ka pa on fa singonga ma fo nga ala alu ia ngala alu kamale o le il fonga ngel fa kangonga le TV1 o la lunga avele ka opu al kanga lunga ele mafai lava langa le a fia no kanga nuenga i kongo fam singonga pa nga langa fam singonga le o mela nga fa ko ia mo ka nga kul inga ia ka o ko fam singo o le wo so da la ko problem fa lo ko fa ia o tu langa le na pe ana te fai tatou talia po le alfa ta tonga ai e a nga me tutupu le ataua tate pisa pea lava pea ile mele it's a revealing time e a nga me kukupulanga e fiu e lafi e fefeke a ari mai fafu al tulanga na vai foi le fiu asi ali e lafi ngo fa pea o ngai kama o kai ai tato or kama foi la ia se fa kwala o kala le o kamangi e fa ma ainga ele uma ua maua o ngoi fo le fa ma wala no ko le atua ka ko vai ile saure la sa wo dunga fe o lo sa wo a sioit usa kama ye maua ku ngai le fa ma wala lo inga ma fo ile le mai se loko salamo a kamala ia le la fa popo ka ko ko mbeka ke ve ngeu foi mesera poka la mem sio que no la harun e vela sia por o kili ia ma vau ma ia ma sau ala la le la o so ai ala uva vai ku ngala la uma ya su yo le HRPP ka pesi ia na uma tu le sto ino tu le pole ale fina ngalo le tu uma tu so fu ai po fele la fisolo yo kama foi la ia ka ke ia ka ko fe ka ko kuri li ma ile furi ma ke ki o ta ari ile ko uso kama ka ke lo ka uso ko ka ya foi le fa ko sa ke po ala li mar shopping center mangi kama ya ayo ke alo fa wari ma ia wo foi ya nga sa mo vai ka ko i o me nga ko pu kama se na uma wa uma antu vai ko ingo stui o fa penga kwa nga ngimo ya mo ese ya ma li lo ese ma ya mo ai na wo so le la utala le vai nga le ya tau o le fesili
O koe ngofo nge ia o fea le wadi ia nga kau vavale ua whaia inga. Ka ko wo nge lai me lea. O whaualo le ngai usila le ka whau ngai lang whang, le ngai lang whang hau. Ka ilo whai malu sa moa langa le spotted sore ka ngaka ngai sa whokilangi. O le upula tau tultulia le atau. O ngai whavalea i ku malo ma whamai wa mako mai kaukua. Ale o te whai atu. Pau ware mele ala inga o ka ngaka ngai o le kofi. Nga o ngā moku ar pau whalawa. E le mga o e sau whai whongo makai. E le mga o e koe kaukua ngu uma me uma. Ai sau roka whao i usila. E sau? Sau le. Ka whao i usila au se kānia. Le fo o vai pe for ma ko foi pule ia lau kafi. Wo vai so o ia ngai ni usila so fa. Ka ilo po koe malanga i Samoa. But recently o ke vai o ke ia ru malanga le nga i Amerika. Le au fero vai fo ia mo fo ngai ni usila wa langa ka malo ia ngo fo mau ngai. Ia. O la le wingo la tatala. Ta ilo ia utele o ilo po me o to i Samoa. A o i e pike fu ia ka ko kele le ai. Le la fa mai o mangi yo koe. Ka fili sa ngo. Nga uma ore manguia. Pe o fere lei ese mai o fuia ho iu. Kua malanga ese mai. Ia, tatou wor marolonga. Foi mai. Ia, tatou fa ngaso lo isi tatou news update. Ia, masi tatou faʻasoa winga i le mele sa tu pusto ina la son nafi. Ai mai se lei ataua. O le ua faʻalua ona preach. Ua faʻalua o nga solia e tuila epa. Ia inga. O le tatala i o ia i tua. Ia e mai se le latou case. Defamations. Pea mai al tatou marolonga. She gets them feelings every time I beat it. Telling me she really with it. She like how I kill it. Cause she like that ooh na na na, ooh na na na. She like that ooh na na na, She gets them feelings every time I beat it. Telling me she really with it. She like how I kill it. Cause she like that ooh na na na, ooh na na na. She like that ooh na na. Yeah. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo for lover and welcome. O le Aus Pacific Funeral na whaavaina le Tasi A'e iwa se lau i whae Sydney, whaamauina o le lua i au unanga o le whale maliu o Samoa ma le Pasifika, o whaavaina i Australia. O lea ma mia sa o loto e tama whanau lawa Samoa. O silia ma le tolu sultausanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata,
ua tele leanga vaa il whaafuaina o lau aunanga, ma ua matua fo ile iloa il tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu I maota malawa so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena ia il whai ngā malanga, mō le ua wala au ia ili atua. E ave sea ili atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hali taimi. E tā ua ia I mātou o tātou tūmanga no ua malu, ma olana anamatau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tautua I le luas fulfai tūla I le fitu aso lwa yaso, mātou te ngā lulua e tūsam whina ngalo mana onga o ainga, ai le o so mātou manao. Mo le fia malamalama atili o na sila mwhai tau malamalama le ili mātou tūlau whamtalanga le website www.auspacificfunerals.com.au po le telefongi le totongia, tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu wha valu tolu. O le mātou telefoni fea viai, o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi masina mua. Mana tua nei le tautua le Aus Pacific Funerals Australia, lo whale maliu e le moe, ai tautua ina oe le alofa ma le wha avenga. What is love, if not a business fuel program that's wonderfully rewarding and ridiculously simple? And quite popular with the accountant. O te whāturo atu Samoa I tusai marau whaafonga mai. Whāturo I o po ia, mō sā mafai ngā. O po ia rawa I tū maue o whaarau. I po ia whaaru maro, po ia whaaru kare sia. Ia meso po ia whaaru. Ai o la whangatongu le malama whaamoi I nei aso. O au, o a whimata po sa lue whaapō le manu. O venea o konsula o maro sa o nisi nei sa o wa onga I komisio sa mo ma fa I mino la fi se la fa ma o ma tu ngal nei ma ta tu fa la to o skopa I o plan e fa ma popo fa mo fa pele mo la ti na I no ta tu o onga komisio sa o fa mo pele fa ta lo mai le pule a onga ina ia toi whaano leia, ia potu o wale o tau ino si tātou. Alo ma whanau si tātou tū, ina tā upo le science, technology, ma le engineer, ma le maths. I tā upo ia o iei tātou po o keti, o le STEM project o le hua hawhe luonu. O iei whaamoi ra whaia le tātou le stara, ia maua e sele, mo le whaamoi. Toi whawhelo e tuli tali umai o le proklame marolonga levanga o le fiafi nantou sila mai I le whaalau I loa le na a le ia o le poloketi o lo taula mua I tamatua I o le lau mua ar kolisio Samoa ia na fua mua au atu o le fionga konsula o au ia o le tatou pule foi o ia le si tamatua I o le lau mua kolisi ia o ia foi le tutonu o le komiti ma le fionga le pristine ia awa foi le taula mua I le fofonga foi o le foi taula mua le tatou por kalami kele ari le atu kele ka ko fisoso nginga le wa e ui o ka wa ka ke CCWS de ka lango o hana o le ia langa e matua o le mea e fa ko fala ia le fionga le dipule ia o na tatou I lango fo fa mo se fo to tele o nei tatou wompa anga mai ia o le kolisio Samoa ia Tautuana le fa moe le na wa tu ina tu lunga le fa launo fa fela ia tu ia I le tatou media watch I le nevanga la fiafi ia le tausala ia hana ma lo se fo manuia so fo manuia sia tamale ia taua fa talo fa tu le tatou au mai moa le Tautai A'e fa fitai lava mo le lango ma losi tatou pokalame. Welcome back to Media Watch. Ma lo fa fitai mana ia le lua la e fo le fo linga mai o le matua ma losi amar ka ofio lua so fa ile la ia strike black classy pe o saure ko ia lua ko fo ki o le melo o ia por ko fo ko ia ma lo la vale o le sai fa tai fo I le fai ngol le ia vai aso ia tatou amata mai
what have we got so far? Faʻasoa, Hana? Yes, so as many of you know, yesterday we broke the news that opposition leader Tula Epa has been arrested and charged, and he's been summoned to appear before the court on the 25th of August. So on the 7th of April 2026, earlier this year, the court issued an order restricting him from making adverse or defamatory comments concerning the complainants while the proceedings remain before the court. The registrar of the courts has since raised concerns regarding public and social media statements made recently by Tula Epa. In his recent press conference, Tula Epa allegedly referred to the Prime Minister as a liar and a thief multiple times, alongside statements concerning issues regarding the HMNZS Manawanui and also the International Monetary Fund. Those allegations are now subject to legal proceedings, and it'll be ultimately put before the court. Earlier this year, when that court order was given, this was Tula Epa's response. He said, "I thank the judge for the advice and understand it very well." However, in another press conference shortly after, Tula Epa strongly defended his responsibility as leader of the opposition to scrutinize the government. He said, "The charges being brought against me are my sworn duties as an MP of my district and as the leader of the opposition to question the government." He continued, "Our job is to advise the government on what should be done. These political issues are what we are here for." And he concluded, "The media have rights and I have rights." So just a history into the criminal libel law in Samoa. In 2013, Samoa abolished criminal libel following recommendations from the Samoa Law Reform Commission, which favored dealing with defamation through civil law rather than criminal prosecution. 4 years later, that was reversed. In December 2017, Parliament unanimously reinstated criminal libel through Section 117A of the Crimes Act in 2013. And the government argued that the legislation was necessary to address concerns surrounding ghostwriters and anonymous bloggers, social media users at the time. Tula Epa was a supporter of this, and he referred to the needs to address what he considered as ghostwriters and troublemakers. One of the most known prosecutions was King Whaipopo, and he eventually pleaded guilty and was sentenced to 7 weeks imprisonment for criminal defamation. Just to reaffirm, Tula Epa supported the reinstatement of the criminal libel. There were many defamation cases in Samoa. I've looked up some. To my count, there are more than a dozen defamation cases that has happened since the 90s. It's not an official count, but Samoa Observer shows up prominently in these cases. One significant example is the Alesana versus Samoa Observer. That's from 1998. That was the Prime Minister then, Tofilau Eti Alesana. And they were also in the Enosa versus Samoa Observer case, and Oeti and Patrick versus Samoa Observer. So Samoa Observer has been in these cases a lot, but to this day, they're still able to publish fake news and ruin people's reputation. So that was just a brief look into defamation cases within Samoa in the last 2 decades. Malo, Hana. After foi mole tape na ngau vahenga anoa me se foi ole sila le tatou tunu malama ile au mai ngai le amatanga ole nei to inga tulafono wa ole wa tangia mai le atu mahana ole o to la velto ina ilan tulafono na no foto sui ele se kama ila vele wala vele ngai kuila epa le o to la vele ilana tulafono na ia toe pasia faatope ma ia toe faia faatope ina ia saisaitia ai le uso ia malele paulo po king fai popo isa mo wa ole aunga le anga inga kangorko inga ave ese mai ia le tulafono le defamations ai ave i le kulanga le criminal le ua ave lu awa ole tamale sai lalo i tu inga fa masino fu yeso ala puli kama ia leo aku faiso ala pulenga ia fa ko ese yes sa mangano ya lo fato esenga
ka velenga le uma fai so alo pulenga ya ai ele I lava nga vaenga le atua mahana ele enough ko inga why because olonga loko ki nga ya king fai popo inga ua a makanga koe la langa uma mai king fai popo nisio informations tuloa ya lea ya afia me fo ile maliwo si later afionga ya luanga lau le vaula kamu manisi ya mata up o ilanga makua ki nga fa popo ai lunga le atua mahana male makua ili kakor ko inga suenga o lapi mana tua mea umana na matua I sue mangua umakua I olo ya o lapi mana tua no fo tua I unisap unasa unisap ita tele tau fa tu mena to uyele mena Did they even try to reach out to the FBI? Yes. At some yeah. Mana tua mai mana tua le loko ki nga bitterness o inga le tau te fa tua ye fa keke ka ko ika ita inga le ku ngure ngai mai le loko ki nga le nga aka ika le loko ki nga o le mele kupu e uma e nga wa fa aming e uma e wa fa Xi Jinping e uma e wa fa o ka maro Rusia le yer ke mingi ona wa ita mai le loto ti nga ai le ole me e le nga ko suon nai le paipo ko ke o e kau kua le ku o le lei o le anga o feololo o e kau ai uma ku ya uku lenga ato e fasavali mai lena mana yele o mai ngai hana alanga le o to tango to ya utala tu lenga ngana sa mo ina ye tatu to mo na inisi fo tamama tina matu le mai mo mai o le ala o ko e apirikia ko inga le ato ko e apirikia ianga mea nga fa ia penga ianga mea fo inga ngofo fai e manga ya la lo fai isi ale ala o ko e fa sanga mai mele ya oi le ala o ko e fa sanga mai ni ia mana tua a afia king fai popo kele a markele a afia fo le pleskengo le choa ia langi ke soma mana tua le ka ke fisiri foi po fe o fa yer ke isile ai na afia si to fine fo ia langi male ano ai lava le fo e fa sanga mai ai le pa mai ore va au fongo ko ya ka uo malai kaula malama malala fililo solo mayeli mongi mala vaenga le ku ona ole feita wa expose ko ke le o mea wa sila fia wa mala malama ile ku ila to mea sa fai taute o mai la le ya to o te fisiringi e vaenga o ke fisiringi ke le o mele sa ku puya ku le pa ngafi okay amua moria ko inga whatever I think 2-3 months ago lenga kako mo mai kala wo moria o apela or more than that o mai nga moria au mai lo manga conditions or pay your conditions lena eta o mo moana faʻasoa na lela pay your conditions na ele mafai na nga koe faia sanga kala nga I lena tangi which is Dr. Alec Ekeroma to no so fai ono mar sunga el palmia aru sipa ya ukafa wa preach koe won mai Rosella pea Rosella I'm sure it was Rosella pali lena to maya le to enforce mai le warning fa pe mai please koe la pa ka yak awange e fayat mele a le o to e preach for ile atawa o le wingo la utala le o solia fa alua ko inga le langa molia ilo ana nafi ave ai loka to e tatala mai tua o le loka le nga loka I kuila e pana nafi morsi la fia le tunu na loka mai ona o lana fa atala noanga na faile vaiaso le na te nei le aso ono o le ale kia kua langa fa akarangoanga le aso ongo le pa ia o Samoa ma tau fa afonga mai wau ke roe ki ngā o kukaringa ae na matou fa alongodongo le leia ia na nei ma le fionga ia anai le ngai te tau ona anoa le avengo le tatou purkalami nga o langa whaafekai I le akua ma le mana tala I e amata o le pepelo o le ngaoi o le sao kaukala I kiki o loia sili la I kiki e le ilose mea e fou ola le ia kaua o le mea ngā lenga sauang ilanga press conference ai kula over kula ma le tula te ilo le si mea e ofo te le ailo uloto
so le ngofo le mangu o au fasala lau le ai ma se o ai ngi fesidi ko kong ina ua sau le kalangoa ar ko inga e o or minga o le laka pisa moa fa mai po le ale fe au ar pale mia e o so i fua ala lai ai le ai ma se singa se ile fesidi ia kuila epa ala lau kulo ka kere fa kule ala lau me nga fa ko kong inga o ele si par mia ngofo inga ai ngale i ya munguku o kulo wa luinga la le o te fai e tuaile ia tau lea langa koe molia lea langa press conference lea le iro ofu le molia le nga loka yang ngafi wa lo pomonia na loka mai leo an nafi ia uma leo na da fa nga solo le molia nga koe kakala ikua nen kakala le fiafi o luinga la le o te fai e tuai a leo o te fai atu fo i conditions ia au mai o le la fesilia I pele loto le la ulaua ko conditions according ile sota inga soka inga kunga I Samoa mua paua le me la ufa popo surrender all his travel documents. Second, still the same from the first hearing, still the same, refrain from making defamatory remarks against the complainants, which is the Prime Minister as well as por if yung ngali mingiskawa o ngala way le way paunga o lai fa kanga nga faya nga lai fa kanga ko inga nga faya nga press conference ele of asanga a o molia nga lima yang fai mai the five for ile molia nga ko inga ole fa 4 counts of defamations and 1 count of harassment utilizing electronic means mangkuo le siva nga re kula fongo le ole a fa sa mo inga le harassment I le fainga fa kula fongo ole tau fa mata o fa nga ai a wala office o ta inga fa ne yona po puli puli pole alava ola nga lima la nga le wo ko fa po por kai mi ngai as of yesterday ole winga le o ke fa ye ko ile a tau o te fesiringi ai pea la le whainga o peo conditions ngai mahana. Will surrendering his passport the best solution for him or not? Ola fesiringa? Kali ai le problem le whaia ko inga I ka ofi for kus wala ko inga. Ele kalia. Ole whawhenga ka le mo ringa for kus wala o fe me asola ye. Ke makari o foila foi case sa fa sa ile ngal I fu le ko fasela pokala le na tonua o menga sa ka fai ka ofi pokala mai e wa ingale ma fu mai le ia la sa le wa fia o pokala manga le ya taua o le consistency o le fainga le tu lo wa matanga ruenga e le a le ke fa ya ku ai ngi me le praise o ko lunga ai ngi me fa le ma fesiringi o le mo ke fesiri ya la maka mai la u argument le mala faʻasoa le atua ya mailin ma siong ko luo va nga nga fai ya nga nga kangi ko ku le pa nga kangi nga malongo nga avaku alu ngali ave ye pe conditions fa sanga ro ko fengi kala leo fa sanga ko fengi kala ya ku le pa so and so ai ma fai nga fai lua isi ro kala mai si me ki ro masanga o mai ro ngali ku ele leva ai koe fai lai vasi ngali wa somehow wa mau se kala o nga koe li pokia kapungi a ko ai leo programi so a ko not even another chance lea tio from then 2 years ago lea fa sa ya si ngali im korkolo mai la programi ka ko mai ya de ngali lea ngukua pua ale I singi euskadia mai nga vakua la kangi uma au mai ka ia peo conditions awangi ko fe mesi kala ya ke au awangi ko fe skala fa nga malo me uma fa penga mar kupori ele I levanga o mai kua ai ia ko fa popo ku ye la kangi me uma la me nga fa yelo sela kapungi ro mar prokala me mosinkai kafi ale nga makua o re kai mi piko silinga nga le ko polu taile ea filemu or kai minga nga file mu le fu amakan ko fa de kongu mai le e o singi inga o ko kala mai ko ole ale wingo la utala
e whaapenga le whainga o peyor le variations o ngai mea o peyos e aru e si kia inga ia kapungia lo ia se umar fa moi moi ai o mai akula epa why o fai fa penga i ko inga peyo ele ma fai ngala ko fai ko inga ko u ia me nga o ngi e ko ni e ko kaukala ele ole lo kanga kus fo laude me mo mia e se le me nga ko ke kaufia ele kaufia i le pisa mar kau fa leanga mar fa vesi ko inga ele o long kus fo lau kaukala o le fofonga ko inga o inga ko fa ele fua o ko. Yeah. Yes, there's also a lot of people asking because of his job. You know, he's an MP. He needs to always be present online to give his opinion. But I think there is some of the damage could have been reduced if they blocked him from posting personally on social media. He can come on the press conferences for government, and maybe on the parliamentary meetings he can speak. But a lot of the letters he has sent to news organizations have had very defamatory remarks, a lot of lies. So the argument that he cannot give up his social media platforms or his speech because he's an MP doesn't really sit, because that can be taken away as well. It just hasn't been done. Oruinga na leu tuwa doire ataua. E kali e ili whaafika audi o Samoa i le whaavevesi. O la sila fia fo i re komisinga le kaimina ngai. Se la sila fia e whamasanga ma e le o whaavevesi e la audi a kungu. Nei. La lau ke sila fia. E o i leo e o umai ka ngakala yei. E le o koe whaavevesi e palmia la kungu. Ale o file mu kuloa. Ale o file mu sa wanga sparmia. Ngar pauar mele ko kisile silai nga ole action le mele o fai. Kakala ele kam mau ainga. Kakala ele fufuanga. Kakala ele porokeki. Kakala pauanga o mei o fai la audi kai mingi. O ai la le fa vevesi ma fa le anga ngale. Ale lava ko ke veye ko inga pe conditions fa pe ye. Ai se ele ko kusai ko treating o kangaka. Asira la ofisiri le. Ale whaakanga lava le ai whaakanga sa ko inga whaenga. Ia le ngoso mai anga fifo ia mea? Anga fi aso uma. So se kai mia e whai ele press conference ku le pa e ia soringa ku la fongo le mal preacher le. Ro whanga ora le al whaifamsi. So ele me whai lang ka fia. O resi me siringa ngalanga ia langa asiaka. Ele kasi spokalama. E fai pokalama si oeri. E fai pokalama le ngari foi le ke kaua. E fai pokalama le foi le o mkaafa. E fai pokalama le foi le o mike e po mike. O mike. E fai pokalama le li le moake. E fai pokalama le o kangaka. E siria kula le leanga o fanga kulepa. Lo le leanga o isi me kupungi. Langa le o le fa solo ako a nga kala fa isi pokaram e ko fa isi pokaram e ke ala ele o se fere ko nga condition nga fa ya kulep le na binga le te fa yatu asi sila nei la ile tulanga o wa ya ngir ko inga ke kai yesi ka ko kirkilo wala nga le mo mai sia u tamai intel Samoa wa uma ona fautua ia ila na loia. Now, who is his lawyer? Ole monsieur. Mafai monsieur. Wa uma na ave ia ile fautua ngala na loia. Malie. Fa se ese oi ma press conference. Ai la ku ia i fo. Ia fonkoi. Ia ia ru ese res kau fa leanga. Ai le leila la Ole me hore lo ke o foi asiaka. Le ki nga karinga le me kasi afa aku. Kanu ma fange press conference. O ke ifa longo ko fa sanga ngai kumalo, maka o mangi me le leng fa longo kumalo. Il pas. Lipi. Le wingana lo te fa ya tuai. Wala nga le mo mai sia utama intel and information fa tuai na mai Samoa. Wa uma, which is I even see in a message. Wa uma ona la pata ia ma ave ele tu wala lo ma losi alanga lo ia fa mole. It's about time for you ke me SMI ele ye ro kai me SMI fingo press conference ave pe ia
le sui kai kai fontoy. He will never listen. This man doesn't listen to anybody. If I get for a lawyer, if I were yeah, if I could lawyer, if I could lawyer, or the machine lawyer, or the machine. Yeah, if I could no. Hola, who have a friend on my malo. And I know for yet. Life Africa, and I say this with honesty or local. Faf kait makanga ruenga o leo o le mafai no to faia su le roi faskepu langa roi faskepu le nga le mafai e longo e le mafai e fuia vai ili iken karunga fai o le molia o kulepa le ai masesi nga yese faku ka ngoi fai nga mea ai se u ma kulepa ua fa fikai la mo molia ku fa fikai ngai kai o nga ua ye le skepu mo ua lo er ko inga le la em fai ngo so va o ngo for sela le ngo ave ye audi fa kari ngar kai mi paule mesa kaulanga o mesera pa par ko inga sa ka ngo usanga la sa kaulang ko o mai lunga o mesera pa par ko inga la ngale ko fa u la papa o mai skanga ka o le ku ai sa ka ngo po mai la singa ngara papa ko foi mai lo ka le ato ai ore ka kallo makanga ruenga ore ka kallo ele o se fa kong o le kakalo auange I whaia o se ngalu e whaafua e le whaki auange I avea le ngei mea ko ke whaia ko inga nga o se maa whaafua ngalu auange I whaia o se maa e lua ai pi e kau vai lua ai le makangi ma le awha ai le kupu o le karusanga nga leo ke wakua ale atau le nga e se le ai le o ka ko ngi vasi ku lo wa le upu e o ka ko ka le a onga ka ke lo mai ka mea o ai ma fainga kipi mokura nga ya ka ka u fasa e fasa ko ka ka le ngi mea ia mama a o ai ku fa e ai o ke le I o inga ya u ya ko ave per passport ko inga ave na ko ave ia la nga ku nga passport la me la ka fi for passport ko inga e le me nga ka ka fi o la me ka fi le ko ang fasa o press conference e fai e koinga le wa ngomoi o me nga fa nga kam ka akua ye mo fasa bar bar ye sangi vai so kasi nga me e winga nga le ka fa yaku le nga e ka ke le banga nga o se me fo ile le pe e ka u fa haka mai le ku ngu e yes tikeswa wa makoro ka ku le pa wa makoro for nothing nga ave nga kele fore mai va ko ko inga ya fa sangi ale mai ya o le mea kasi o le o ke fa kari ya lo sela por esa nga fa ki le mele la nga o le wo soli ko soli fo e ko inga conditions nga ya fa ya ya ata to vai la ye ko inga mele nga le uma ya e mai war kai mi o I ka ko ke lo ai e mawarunga e sa o arma fo ku le e pa mawarunga kwa ye me e ki ro mamla mal le ya e ja o le ya ko ke mamla mai ya ole na o se mele le kele le o fai langa kalmu lova onga le lima ka sanga on ka sanga kenge ko ki ka ko ba se kulanga fo le e mo lunga ku le por kula fo awa kalu foi onga fai fia me mo kule pa le tira sero men ma ha mi agreement sole e fa kele ngai langa ko inga so sa fa pe o nga me fa ngof o nga me fa nga wa sefe mai la o e fai onga ko fo ko ilonga finga lo ma sawe lango fa nga maro awa kilinga langa ko inga me le ha mi agreement langa fa o fa mo fa la o ngi fa ngai me ngi ha mi agreement il kulanga le la le ngi fa singonga le va parmia ma le finga fo ya ongo ya makule a ngi fengi ini ha mi agreement ye ko ngame le sitanga ta wa leva le ai tau tele o tia hana le sitato article o le sitanga ta ilo tali tonunga wa leva nda tau na fai e su e nga leo I mea ye lafi solo ai kuo me o mori mongi yo wa leva nda tau te fatula utala anga o ngia kungu I fafo ye fai le skaidi a le ride wa leva nga kofu I frat pui fatur mele ole aru ala lai kuo e aru pe ye lafi faʻasoa wa ole lusi felo le yengi le lusi felo ka o kamale le waru fai dirty work
Io e fa nga o ngangi o style fa drug dealer fo ngale la kilo mo ia la vai ka male aru fai soro deal fo ngale kivi ka ngaka o me ko ngwai me e me o scalia fa ku le drugs ma me fa pengi e uma kivi mai lea kami ai o ki vai e vai ku ngai ma alo ai ku e o ila lo fai ma alo ai me o wai lava ma alo ngimo ku le mo scalia fa mafia lea e ia o fura ka upe e fia ka magunga o pa kua le lai mai kua e na no foi atu ala ngofo aka ko e pe fa le ngwa ngoi me e fai a me e fai ga ka le o le makunga o le fa ve singa o le ku ya le pe foringa mai e tu fa wa e le o ya yangi sio pe fa maka ivi e le kilo a tulafono ale mori mau ga mai foi mori mau fale ali le ngau fai e umanga sa nga ko inga pepelo ko ngor fa masingo fo mai o yang fa la fir fast ala po mai le aka la kar ngo mari mongim sa vali ku faske por fa ma ve lunga fa masingo mai tanto ye wale longa se me fio so fa ye le tangata nei pe o ya tato me lista to wa sato atato le aga ko me ya ko si makau o makau pule winga ya to le pa I believe that there's a bit more depth from ale il kulanga ila se fa longa nga o me ya o ya ngafi or an afterthought e mafai fa pe ko o ia isa o ia fa longa ngafi mai mau nga ia mai mau langa status because like al fa longa ku fo le mena ka ku fa longa ngale la i le press conference la so o kuso o le se kala mo se kai nga maka mai that whole 1 hour was just pepelo like you know him calling out Lauli and the AG and I was thinking to myself sorry is this what we've become or kunanga le wo le politiki o Samoa in terms of opposition le lange so ngo me ngale la le confirmation me Samoa o le last step me ia ifu Fontoi. I wonder what he would bring to these press conferences. Because o le mea mongi lava sia ka lo mai ka o malo o whalo longo ka longa opposition me le HRPP. The only priority o lako loka lauli. They asisi mea. And if this is the opposition for any country, you know, I'll be worried. I'll be worried as if I was HRPP supporter, you know, feel me walunga ilumale kama fenga lepaki. Yeah, ale woka ko o kulanga le in terms of to the epa. I think for Godfather and Hannah left was like woman of hearing this news because I know ka go ma isimo ka ko falonga le kulanga. And I take this back a story asiakalanga ka umelunga one of the programs. Ila partly solo ma kavika. Eri ilo solo ke me pass on ele torch, and I believe that's what's happened. Mai mau penga fa pe aku ko inga ya la only 3-4 years ago. So it's your turn now. It's your time. But anyways, you know, life is life. The reality is what it is today. Yeah. Saulia. Ingo e saua asiaka nga fima e whaiele le me. It was a mixed feeling me mo mua sa orofa iai. Longo lua. Mo mafa fau. O sea o inga le moia. Wai fa pe la ave loka ka ngamalala. Ale me foi ka ke le nga o lo wa fa file lo loko lo pula le arrest. Because he didn't turn himself in. He was arrested. No winga ngaru ka le pick up mai ave fa lo o se kulanga makanga ma se kulanga siringa nga maulalo o le ave se pale mia sa min scan ka nga lo a mai lo arrest sai ave officer nga ba kuri o ku wai mo hai fa so ya se mangu fo ile le funga le officer fam singa le skala ma ba ven nga ma ba ku me peola fa mo le peolinga fo ka pe mo ya ngi kaya
pe anga le va pe kula le skala ma conditions le peor koi a me foi nga wo ke longa wo le le foi le peor ya fa ko penga ya vis ko inga fa a voi o le me pito i leanga le a taua man fa tai fa asoa nai wai kau ke fa ya e le ai ma se si kau ke le si la fia le tua le loto fo ile le si a mea o ma fau leanga personal ko inga o le aso sa mo ai le fa fonga mai ma le fa fonga le tua ngi por kala me ngi fiafi o le aso lava o le aka ko fa longo mo ko fa fonga o mai se sa ngar ko inga mar kulanga ka ko mai o le a lango fa inga ma e le fa pe e fia le ya la u kulo o mai o le a kausi le file mu fa fe alo fangi le aku uma me uma la mako ai ayuli o le ale me o le a o ia ile ka fa inga fo ile fast ka ko yo ke lo lokala o le aso fo ile o kilo ngai nga le makua ko po le fe alo fangi ko ngore ko o samo le anga wo sidinga kali se u se ka mo fai al par mia la ka mo ia le ko inga le ia tewo le anga wo umanga sa ngol par mia ko ko ale wo ave ia i morianga le wo ave ia so enga fo ile le wa bionga ka wo lo ya le ale sa ngwanga la au der mali to ua umar fa kerisiango umar fa ale anga umar le hava faka ma me uma umar fa ale ainga ele ma faia ale waka koiloa ele ma faia ele anga ore akuar ko inga lei tato wori tuli ele ua makua i papa mo fa ma ainga no mo fa ma ainga e feo lolo falao lei na no foi tu le anta wa ma no tonke me lenga a foi o la valo ia kuspa ia e siria ku le lenga wa so ngai ngai lo wa sola e sa ola ukana le tu e siria ten e siri le lenga ku e siria ku fa ma aku le pa lenga ola kala ngo ai kuspa ia so to me ele compare ia falao no he's worse than falao all right no o lo que karango fale nganga okay o langa a fai o falao nga fa ma inga ua o kiro nga kari makua mana tua foi ngo fa so nga fa so se fulu mala nga ave o le iva o mala ele I malu se falao ai nga sau ale akua le mala longa se fulu fa mai a mo se soso ese wa umanga o kango ave ese mea fo ile lenga keu wai le malo falao ele ke ile ali nga fa mai so ese la o kango longa fa let me touch his hand kango ale akua kango le mepele o le mepele ya o ilo so fuanga le akau fa ko ola la fa nga what's so dear to you Hannah? My children. Your children? Yeah. Yes. Lai la winga o la ukala. Kango ale akua fa mai. Ole a feoki uma ia ulu makua firstborn. Ale na ke ia la enga re kai or ka malo wo ki ronga kari. O inga fa ko a fa vai ele loko falau. O fa ko a fa vai inga wa kango sa o kango ele kai mi ke fa ma ai ka ko sa mo. Maka ko le fa fo mai. Ma ai ka ko I kango mai le ku re me ngai pele ya o ele o la ka vale pele ya ele o ku pe fo. A ole ana me ngai pele ya o ka ko fanga. Kango mai ale ku kango sa o kango me pele le fa ko fala ole o longa kari. O inga ngo foi fa ma ku uro. Ba e o ya nge puka ngisa. I longa fa ma o le mukia nga o inga. E o le wi fa ma o pua nga o inga. E ira kai me ave ka ko ule kulanga mawala loa. Se I koe a o ai ka ko vai le kalifa mo uma kupe ma me uma marifia kele ma le anga le a ai popopua mau e le vai ku ka me mai ele o I a uru mafure na ya nga koe a o ingai o le winga na le o ki fai o le wa uma bo sisi mo pale mia wa uma me uma nga ya ka mo fai ko inga o le oki o kawa ale koa e kau uma iai wo oki kangaka le atau ai nga kau ma fai e pare mi e fai se la le lenga ma kuila epa fe fai ai ku runga akava bai e se a me fai o e se ma vai ka ko ye
E whakausua I e ula I ai. O mawhai ngā loku o mea uma e le ai. O le raresi mea. That's not the only time as well, Seta. E sa o lei oi, e o le maliu le la ke I Pa'alele. Kulo le swafa. Awa pe ngā foi mea marisi. Do you remember when he la akuia to le palunga le stage au kalia le award? You know, ngā songi le fionga le li palimia. I don't think he was Prime Minister at the time. But I think Lauli has given him so many chances. So many chances. Nela waka ko o me le aso ma kulanga le o ye. You know, Lauli he's human. E lo si a ngelu fo ia. E le ma fo me wo fel ko inga a ngai Lauli. E le ngaka upu makala. But I'll never forget. Le kemi fo arrested for I Lauli ala mingiska agriculture for HRPP. Arrest Lauli malang falkua. You know, that was another sad day. Yo ngo follow ma fo fa nga fifa pesa. Fa fenga kupungi me o arrest o kako kai fa pengi. You know. Certainly. I just hope for better. Yes. When I first heard the news yesterday, I was very sad too. You know, I have family members who are the founding members of this party who worked alongside him, who served him. I sat there and I felt sad. One, because he's a koinga, he's old now. And I always think if he has people in his corner who actually love and advise him wisely on his steps in politics. But as I sat there and I thought about it, I came out of the emotions. It's actually the people of Samoa that matter now. It's not about their personal differences as leaders, it's about the people who matter. And when you think about it, Tulepa has served for 21 years, and now he's in a position where he is just tearing the reputation of Samoa apart nationally and internationally. I'm sure many of you have seen. He's already ran to the media. He's gone to RNZ. He's saying they're trying to shut me up. And he's trying to frame Samoa as a nation that is a dictatorship, that doesn't have any freedom of speech. The lengths he would go to ruin his 21 years of service is really, really sad. And that sadness is more than the sadness I feel of him going into prison, because there are Samoan people at risk, their lives, the money that's meant to contribute back to their villages, to their homes, and I think that should be the forefront of our empathy. Instead of going towards the leaders, they know these jobs very well. They know politics, they know the game, they know what comes with it, the criticism, and they're built for it. So, yeah, that was kind of my thinking behind hearing this news. Thank you, Hannah, because what faʻasoa. By the way, and that comes from a granddaughter of the founder of the HRPP party, one of the founder. O Hannah Morisirafia, or the granddaughter of Aikolongi. Yeah, for the record, sila mayale. So that comes from the heart. Nga soifua e ui ele la titi soifua nga ohana. But o siona tu atina, o siona tina o le alo fasino ya va ikoloni. I think your mom's the youngest daughter, sa ohana. Yeah. So yes, my grandfather was a prime minister, but Polakai Vafosi, his brothers were the founding. Yes. O luinga la le no fayatu. So looking at the news yesterday, mo koe mafau wai I le mea ua kula I mai ko inga. Tulo. E le o se I unga lea o se mea e kakau o ngā lidi I ai. Se ka inga ki ngā inga mai ai ngisi e ka wasa mai le pāki lea. Eo, e vai e longo le kuli le ka pe upo le tunu. E a uru fo I ka whenga e se le fukia vai singang. O lea iai suli wha avae, o lea iai ia suli mawheoi o e ngā kupunga mai suru ngā kiki. O wa ai kolongi. Kulou le whionga ia poraka I waufosi. A le whionga ia wa ai kolongi nanga o le pale mia, urua I pale mia le HRPP. Ioi. So o lea la kau nanga, o lea kau ke karangoa le HRPP. E kau ke karangolo le HRPP, kau karangoa I kakang kai a le atou. Yeah, mo. So can he be compared ya va I kolongi kai inga va I kolongi never. Can he be compared ya kofi lau kai inga kofi lau? Le ai. Ai nga iai lo nga kaimi. Nga lele ye re fa pele I atou mahana.
a mea ngā maka mai aku i lai pailanga i ka inga leanga. No. Ai ole mea le ua kula i mai. Ua ofi le mafau le mangaku whaapiko. Ua ofi le mafau le ngau ma le ngā lala i le pawa. Ua ngā lala i le pawa, ua ngā lala i le pule. O le mele ua whainga kā i ngā ve ese ma wha maua lalo inga le loko raka. Iwe. Mo i lek. Mafu anga lea. Ia. O le tula. Ia, sauno. Ia, whapewa lea tau. Ia munguala e koko lunga makaupungi. E ke au manga i le kuranga le o whai le whionga le li palimia. Lawo, you know, whaanga le whango palimenge. E kali e ia whafsidi ali kua ngai. Whape ngā fu ingisi maka upulo fia lo for the media. Because I believe ole whola lea e maua i ngā le ako koanga o kali. Langa rei ngā umaia mingiska, whape foi whaululunga maka ngā runga ese. E waku sawa lei ngā le kali. So, you know, mā lofo i le whionga li pare mea long sa. Because, man, some of those words, e le mo kwai le ngofo mā lie fo ia pe ngo sisi fo kangaka. O ka ko umai hila ngofi le kingo upumaka. So, yes, ai ngana le tau te faʻasoa ai. O au, peinga o whaiaku, o le whaaloa, o le alofa markulanga whapenga e le mawhainga, ai e le mawhai fo inga kako ifo mo kako sanga wa ai akua ma alofa i le kangaka o le ua makua whaakupua le whaalave ma le makua ve vesi whaasolo a koa. I'm telling you, Samoa malau, and this is me personally, my opinion. O le kaimia e malolo ai ko inga lea, o le kaimfo ngai file mo i Samoa. Simple as that. The moment e ngā ngeia ngā whiwheke li mongi o kuila epa. E a ngeia o ngā whiwheke mai a whongo koe o kuila epa. Pagua ngā. Vai wala e paua ai o tangata ngare ko a korua la ko la ua whaase e kua ngalu umar HRPP. Ai whaia iar valea lea. Ioi. Le ua whaia iar valea lea ngare karie o lai karie ma ia lesi vae ngare HRPP. Wa vai wa makua le koe ango kulo o ka uanga i suafa whaafikai u whaia lo auru le whiwhiringa sao. Stay silent o ia. Ke le i fua ro wa afia ma whiika koe makangaka ia ki oe ai le i whape ngā la ua whape ngā fo i whaumui ngār kupu fia ngā sau le makanga sko inga kau kulei mai are whi alfangi o le mea lau iai wa koe kirikiro aku whaumui ngā awu o le afi o le vao mala mele i nga fa pe afa mo ngale amakanga ayo o la u le mari ko le pie ka kulo mo i ma fo fa penga ade wo ko ngi ko to see is to believe la wo ko ngi kilo oh my goodness le ayo i le oki ale mala le wa o malo la fa ku ya le ya stay back lo power ngo fo le lean back ka pilima maka ai alu le fa ka fulu ngi kangaka il est fin en la tunu. Ele koe kea, like I said, ele koe kea ko inga. There's no tomorrow for him. Ele koe kea ua mauku langa whangau. Ele koe kea wa yei le future langa whangau mga in-laws makai ko alua langa whangau. Wa yei connections ele whigo ngofo i Samoa ngofo ya kungu i whafo wherever. Ele koe kea. Pawar me ele whai. Ole whamayo ianga pioringa ngai mea umale manga o earua mai ele kusa o longa lokornga o ke crash ma crash uma mai ei ma mea ngau whaia ele whaia sisi tako ioi. And I guess the ending part for that faʻasoa aseta ka koe fo i mai o kula fonga lenga whausia e tula epa koe mai tula epa le lau koe i ua ia ngai ia o koe sei kier ko i ngai kala moni malala moni meia ngai whaia le u koe lawe vea le u koe lawe vea ia ka ko me irisi mai ngor ka ko Our next topic, there has been a lot of scrutiny towards the district development funds. There have been many articles releasing from Samoa Observer and also Pacific Media Network questioning how the funds for the district developments have been used.
Observer has posted several stories about the program. It has reported on claims that former MPs withdrew $750,000 from district development funds. It also reported on large cash withdrawals linked to Faleata Numero Lua and Sawhata Numero Lua. In another story, residents of Faleata, reportedly questions why they could not see development in their district despite the amount of funding allocated. Pacific Media Network, a New Zealand government-funded organization, published a story with the headline $468,999 withdrawal put Samoa District Fund under scrutiny. Together, these stories have raised public concerns about spending in Samoa. So Tula Epa also wrote a letter to the editor, and this letter is part of why, his court order, and he criticized the government. He said that the International Monetary Fund's recent report on Samoa and described it as a red flag for the nation. He accused the government of misusing public and donor funds. He referred to previous election bribery cases, the establishment of Samoa's new rugby administration, and claimed Samoa was facing the highest level of corruption in its history. He then compared the current government handling of public money with the former HRPP government. He said under his government, they went through the Treasury and through the Ministry of Finance. And to note, his son was the CEO of the Ministry of Finance. He argued that, he ended his letter by urging the government to listen to the advice of the IMF. However, the government has responded, and they said that the IMF's findings have been misrepresented. The IMF report did not identify misuse but highlighted underspending and recommended improvements in project planning, procurement, monitoring, and transparency. In simple terms, the IMF did not make a finding that district development funds had been stolen or misused. Instead, it identified areas where the program could be better managed and called for improvements in planning. And the withdrawing of money from district bank accounts does not automatically mean that the money has been misused. That was the government's response. Tele yo, te whaitula utalai I nei mea umalava. E tasi ale tua patatua ale a tau o vaenga matapenanga me se o median o vaenga I tupe, ai talafu, ai me se foi o lunga uma o le tau mawhai o le toi ina e whaaleanga ia e whaaleanga lava le tau mawhai ngā mālolo ia fia ni ana ai tā lafu e lei whai aini tu sira IMF ua fia leanga o mai whato a tātou I loa nei a ina ua mai tonu le whionga le sao whaapito ia fia me malana administration le fast na iai Whakaaka koe loa ia fia ka koe ka la fure ngā Nenga pisai Lenga ko Ngā kala ngoa la I ngei ka mai fasikusi ma ngei me ia pai ma la whai ma E tasi lava le au ngā nei mea anto Tasi ia peino whai atu Te whaaleanga O pui e lua Ke rola ukala le atua mahana ma le whafonga mai I think o keywords ne tauntato mana tuai le angai ko ingo ku lepa ke whaaleanga. Napa wale. So e o a ile avenga o sa mo I fafo mana tua o le uto e whaonga nei le toi ina lana connections fo ile le a o ia avea mataitai. Le uto e whaonga nei le teimile nei. E toi tusi solo ai matulanga whapenei. Anga o se koia inga o mawalunga pēlo ngā value. Key value le me. Or drop it. E ngā whai kura i antau. Awa se whatua la utala lea. Ana o la auli lea ua le lenga news ngai ngā arrest. Tu loa ma mea uma. Breaking news ma CNN. Breaking yes. Yeah. E hit ai Amerika. That's very true. Yes. Yes. E wa whai aku. Le ala ngā o le winga ngā o whakora ukala. Wa le se values ko ingo kurepa. E leo ko ise se pe respele. It's not it is a news It's not a news to the world. Ai kira la ukala.
The only thing ke roe capture mai Al Jazeera ma o isi va BBC BBC e fa pea CNN e fa pea it's about time it was also headlines of being now Samoa can see ada minga ko nga ro ga koi or ko ele o ko hot ko inga mo makeki le o vai na ke believe me le te o mana surely wale van kuskusir ko inga i mainstream media nga few awa fiwa kusi yeah manga ko awa fiwa kusi ele hai mase va ya kunga wasa wase ni usa ya mai faʻasoa mai lele kuloa lele faiga luega ia e maʻi o kagaka ia kau mafai le gali e faifaiaga kusi ua fiu e kau kusikusi solu ga o le observa lea ia ua laki a foʻi siberenata lea kusikusi akuigi ua laki agaiaga kamaʻi fagau ia e lea igei vai e kusikusi i kupe an malo taxpayers' money that's my problem. That is my problem, you know. Write on your own money your propaganda, not on the government's money. Mai. Our money. Wa fiu ko inga kau hita ko o I si mako ko Amerika le ako. Wa fiu ele saule Fox. ele So, no o yo skadia. ABC Pacific, male RNZ Pacific, that's all. Makai na. Ai vai vela oi. Ai nga nga fake news al observer. Ai hiter BBC. It just shows out all his connections around. Awa o te fai atu. Mana tuana va ila le hiti le ngahita ile swinga ila audio le malo. Yes, glory be to God. Ale winga ola ukala. Le kaimi le nga sui ila nga ua ko ilalo le HRPP. Ale nga CNN, Al Jazeera, surely le viral umo news APC. Nga makua isa wa irunga na ila abarka malo le sava vali fo ngai le nga the famous scene le sava vali mai fa masingo makua I worldwide umana meanga worldwide I arrest ko ingo kula ipo kako fakale ke wo break my BBC kai ama CNN na ke wo sao breaking news on the Fox News ira la cara what did to my wale ko ye umangi ngame what did wa expired wale what the value wale ko ye ngame Well, if you've popo ko le melea lengsango mengihana I articles here, so that there's clarity around le kulanga le. O le kele ngi mea le wo ko fa sa o mea le page le malo. Mr Falai kulanga fa pe o kupe le fa pe lai kala mai not only fa le aka lua fa pe fo I sa faka. And you know o le mangi le article thikos klako nga feeling so le article le malo fa apea mai e le sa fa inga le fai of city but o le fai fa le le susu enga before airing it because ava inga isi ulu kala ia so le pe fa folinga mai o le nga oi ngai ki nga ia le se lengi o i ku malo you know if you see it from another angle but it takes more than one person to withdraw those kind of funds. So e ka kau pela nga feile le nga bringa le due diligence ala Samoa observer pe wai fo ile le fai li poki. E wa aira pe firme o lui se le ala nga le fa mai le page malo. E o ye se kupe o fa pe o fa nga se inga. O le kele lo kupe le nga fa nga o le se lauli must follow back to school. How do you give that money? You cash it. Because not everyone has bank accounts. A kongo fo iri singa mea seta male ata o nga whakua I nga mau e sa whaka le selengi is that they had to get bank accounts so they can transfer the funds straight in there. And e ka ua ke le kulanga le I mo le mamalama nga kakokangaka. A wha peo le kakongaluenga o le longo pueli. Ia kako longo lai mea ako koa. O kulanga la nga le media watch la lea I le part lea. Ai te fia nai fa te fa so mal fa lo I te le nai te fia le to mahana
Au sa no fo na e tu atu o nei faitionga ma tustusinga faalelelei markua inga o le fai kalanga o kupe ma a o le wata o to mai ele isi vaenga ta ua wo fai er fai nga malon nei so le wo fai ai penka keunta ngai ai ia wo yes wo fai mo ke le ko wo fai penka keunta te no faku o sa moi la so pe yo le engore mo akele o vaia le kau o e kau fai ni penka count. Ai ai la se isi vaenga o le uma tua sa o le upu ka ko sa mo wale ko la ala waru le ako. O le tele yo swing o fo ma swing a te tele. Le ai fana na mai tu atu ai nga are kau fa leanga fa leanga ke. E vai sa fa karako. Tu lo ata tu tara no ya sa fata. E kau ke kala ngoi ngu ikua. Ulo wale ngana la ko ke cream ma u kala ngoi ya sa vai. Sa vai sisifo kusa ua leipo tatou down area ka mo le town aka karangola ya sa fakamale o kua e mau ki ngoa le ya tau hana manai a mawangi au fai penka county kua nga o he fai ngaruenga malo business owners nai tangata fa pena ore ko akele au ngai ai ngai kua ile sami male vao e mama o angi penka count yes o lela mele wa ia inel temile nei e vai ia filiva o fai pe wa o so mai la ulima lima masela ia filiva lima masela ai ka o mai ka malo ko ngole account ia teo ia le atua fa fi kai malaya to o lo ngal benga mo nga faisa mo i le ANC bank i le tala ngale o savings ma le talanga fo le ATM o te mantuanga mato wo i ngu kua mantuanga mako i ngu kua i le fa malama le ka ko kanga le ka kalanga o accounts so e mafai ka ko kanga nga fa nga mi o cards o se a nga kele fo nga le was like a consultancy it took us more than a year o fo la fa pi ingo ATMs mo Samoa this is around 2003 lua fe marco ava ela ka ko progress la way gaming lua fe luongo ia sa ole asia ka vi ia le ko ki ko fo account uma ka o fa account ole ba ia ngale ko la ngale fe ngamalo so se fe ngamalo ole ka ma fele adapt modernization o wada we mala ngere ku mau ia old thinking ko ki fai bank cards me pena le atawa o ila la umana o ila la upeng fiki ai ele nga kai pengi fiki kangaka pengi fiki di bank kele customers la wo fa tu pula ia la tu foi customers wa yai ia ma ole au nga yai o ai si le la fa fa ngo fi foi la tu nga lu nga so so andia tu diaspora ai sia ku sa o ile account ngala avoid le me ole o kala cash la makia re so ifua pa u kupe ngai ko inga ngalo ko kongu ako kupe ka vale nga oia mai ia aria se tele o me tu por melia seta o eles ka ngai falo ima ma ave kupe la ukanga e kele foi f ko ma ka ku e selling what happens when it becomes cashless ole mana ia foi le me ole le se cash ia na le sua foi Yesu ta te filo ilis ata te fula ka ai lo f plus quiero mirar la copa. Es que hablar McDonald's es que pay malacos you know what o quiere fer wa imasa o quiere ko fer wa ilo masi kupi awala fa mai kanga ka wore se cash ole F-Boss I'm gonna carry a F-Boss machine ngar fai mai ya sorry wore se cash ia va pa le o F-Boss le swipe mai laukan but man ole tele Samoa ole kele yo mele le maua I fa to fala inga malo ole si va enga langa lo unta to me ese ia le ata wa man to fo te si mai le winga le no tu lo no te ele fainga tu la fono le o yele defamations ongo le si point man na ya le ole ke le o kupe makai me mai maur malo o faalu mele o pingele o la tala vai le na sa no mai hana ke loa
for the records langa o lenga nga ele au ili uma maile ele records pa wa mo kiro po siria ma se luas fulu mon kupungi cases defamations wa yai ilunga ile level ma walunga lenga suya ne tu le tulafono o le winga la utala police versus so and so police versus so and so e ngala ngo fa ya that's taxpayers money yeah ai sila fo ile ya do mahana ma nai walu o Samoa wintinga kako manpower in terms of police ele ko akele ngai kako leo e alu uma le malosi ma ko akele o isi leo ile kau fainga o cases ngi ala o kikele le isa le au nga oi wole ko ile po wa nga oi le mala malama ma le mo kinkingi o le la wale loloa ka maiki feoki mai runga o rakele la vevea ka avare solia ka maiki le loloa ke ngeki fasiava oa umangei maumea those are the real crimes le atawa those are the real crimes o mea kongo ngai ka kaunga ave ye fa mua leo man makanga ruenga o su the real criminals a ole o mai fo lea wa extend ai ma pingi call center ko kongo official leo onga ole cyber crime lea wo fai mai onga ole vainga ole online social media mai yara melea siaka o Samoa nu on oratory should that be an important part protecting speech because Samoan culture lives on oratory it's not like the Western countries where they can swear and say everything. Do you think it'll devalue our culture if we remove it? No. Fallbacks, ele devaluing ka ko culture wala ngai fallbacks I kongo ngu mafio anga. Do you know hana manga ye lo fa fisili. Ale wa fisili fo ka a mai la le mele enforce ko ngu. Ke lo la kala na isidia kulanga fa ke lo fa ngol mele. Le anga ke ai ro ainga. Yes. E ka kaunga ko au mai le lei. Ko fa fo ile lei mai. Ai a mai lai ave fai e kausi mamalu I pulenga ngu la ye le fa pe o le aduar ka fai langa post lunga ia lai kai le si sala no e ka kau fo inga ia inga le lei ai se a ole a au ile levo e fa sala I do ainga wa ye le me fo ro ngu kuleanga ai a fa pe o le ke post a e ma fa pe mai wa ka unga ka fo I soifuanga ngi vai kai mi fa hey e di se me la sala follow ainga nga ko inga post ke faia ai fa peroa o ka un karso fuanga langa lenga o ia I pale mia malanga ka penge ka malanga fast that's a problem langa ka ulanga su e pinga fa mo menga ai manga yelo fa fsit ia te ave sere kula fongo fa penge fa valvalea le karo kai fu o kanga kai ko inga melia ai fa fo e enforce e pule ngari fa pule ali ia ave lai paloi ali foi pule ai ka fi pete fa me ser malola ko awanga paunga le me vai ya mon ko foi len ka o sor ko inga ka per Facebook yes I remember that that's how angry the man was ai anga lu ngei la ka per Facebook o fela fa yanga press conference I said mafuanga kape at Facebook. A lot of people want to remove Facebook because of the data, data control. But ole kinga loko. Vai. Le o luka fa korko inga. Kailoa. E yai lo kari kongunga anga yai se mentor ko inga o sikanga ka foi le the likes of anai. Le nga le nga o back. Sikanga ka foi le social media online 24/7. Engano bayaku lengo me mongia ia o kanga kai ele o yai se social media se kanga ka foi technology advance if of langa e ka kawa fa ku se circo inga to ina au ai ke fale angare social media this is the season o me ngai online and social media acerto va popo kwaile ole kulanga voile ole te mereng songo me ya hana like I think if we encourage the removal of it, criminal libel, like I said, there's so many there's a backlog of cases in Samoa.
You sent me an article, I think it was last week, I loia New Zealand. Burnt out, ole lavava. Yes, turn to alcohol. Turn to alcohol. Yeah. You know, I think ava ai ngelo ia sa moia au kung ina uri ia mamala ko defamation. I'm just saying, like, if we do decide to remove a criminal libel, you know, e ka olanga fuasika pusisi au wala. I mera le ngukule mafofau. Because o sika ko kangaka sora mo ko ule kalikongu I nganga I sau fafome la ko si fafonga so. Aluinga na le fatu mai ele kauia kia. Waste of taxpayers' money, waste of time. Ai fia ile leo fo ile la ko fai ka kala so e kala. Fia ke la logo wingor ko o makaga ngo ka ko la ko mur au fai social media. Ele la le va yang ile leo fai pe funga ma au criminals I fafo tuli le au nga oi ai la ka ko vai le mo leo nga sa ngi ya wa si ka me ka fai TikTok so mai leo au mai kai le fai TikTok so mai ru ona foi la wa influencer ko nga melea nga ngofo ai ku o computer ma va ai so po ai ni au ko fa le nga ku nga me nga lo fai nga ko foi ka o merka ka isumu ya ka ko ngorenga assign le lei e on lol Tautai A'e fa pingi lo mo Tautai A'e ma pick up me ko aongo kanga ko ngir malo just to monitor the Tautai A'e from the last 3 years ile pakeke leo no we're not lying and this was an intel from one of the koongo mai koongo le one of the koongo le lenga ka ua mai ama ua mali ataua Zeta o lako yes o lisi foi mea I menge o fai pule ka kaunga lako mamalama e lako ave lo longa benga mal ko finga le fa fai pule a maka longa fa fefeu kingo because they will be at the people's vengeance I upu makala le lai manga le action le wo fai le palmia o le kali of sima kali lunga le follow palmingi yeah because it ain't thing satisfying you can't satisfy everybody's you know loco ma fa pena but I feel like and I believe that the only place I'm satisfying a little of city it's on parliament floor yeah hey we gonna to vet tulafono le fa me yes ya ai tautua tule ile fainga malo ya wa fo ile la tu fa tu fala inga kaunga vese me makako yeah what else we have Hannah? Our next article, coming back to New Zealand, Sylvia Park shooting. A 33-year-old Hapai Robata Clyde Otene was fatally shot by police near Auckland's Sylvia Park shopping centre on Thursday. Police say the incident began at around 2 p.m. after Otene allegedly stole an air rifle from Gun City in Penrose. The owner of Gun City says Otene was being shown the air rifle when he allegedly grabbed it and ran away from the store. The staff attempted to chase him, but he managed to get into his vehicle and drive away. Police were then contacted, and an Eagle helicopter and vehicles were then deployed and located the vehicle near Sylvia Park. Police successfully deployed road spikes, but say the vehicle continued towards Mount Wellington Highway and was being driven erratically on the road. Police eventually confronted Otene underneath an overpass as he approached the entrance to Sylvia Park while still carrying the air rifle. He was then shot and killed by police. It has since been revealed that Otene was on community detention and supervision at the time of the shooting. He had 4 previous firearm convictions and was sentenced to 4 years in prison in 2023 for aggravated robbery. After being released in 2025, Otene was convicted of stealing more than $1,000 worth of goods from Rebel Sport and was sentenced to 4 months of community detention and supervision. He was also facing another charge relating to the alleged taking of a Subaru Legacy and had appealed in court less than a month before his death. He was subject to a 7 p.m. to 7 a.m. curfew, which was electronically monitored.
However, the correction says that Sylvia Park incident happened outside of those hours, meaning he was not breaching his curfew at the time. Police have not confirmed whether the air rifle was loaded or whether Otene had any ammunition, how many times he was shot, or whether he pointed the weapon at a police or members of the public. Otene's family have been notified, and police say they will be increasing police presence around Sylvia Park over the coming week. Investigators are now reviewing CCTV footage, speaking with witnesses, and working to establish exactly what happened in the moments leading to the fatal shooting. Yeah. O se vaingalen tupon na file atu. Yeah. Tupon na fi ai le mama o fele ka game ru ka mo la to ele sila fia mai ne amato ni usila ke lope sulminguke ele mama o tua se we pack for ta sile o le biggest shopping center mall le new mall le you know eva to as full mon tupu sanga taluna talai ne amato a le wa fato atu a kupungi me fa pegi ya ka kopi e fo la falo wa le ja ku e wala nga America ia ma Australia fo ia wa pe no more kama no more, yeah. Well, guns aren't not everyone carries a gun in New Zealand. It's very rare for someone to carry a gun. Yeah, a le ala wa na umai molonola. Ia wa le tangia mai na lule li fo ile le fatanga fa tau se tulo se la o malo si le fale o lo ai fa tau. Ia le pio le vifo e mata ia ai ngofo ai o so male ia malo to lo mo fa ia to matulinga ma leo ia ma fa solo to al mele pito ile nga o le uma enga e angi nga i ole mall e alo nga i ole mall me ko kere me tu mo tangata ia le vela na lipotia mai na sona na fina tapuni ai fa tope le mall ai le umila ia ona mo le saunga le mu o le laki ia tu lo e tau te le wisi na ia uma se o lo se alo winga fam talang o laki na o yala o umailo nola ia ai le ia fi ai se si fo ile le ona o le nga yo inga le ile sa fa e tangia mai pise maoli ia o le pui nga lava fo ia fo tuanga masania i mo tatou uma Samoa ia New Zealand nei ma so stafa fo kelo Tautuana ma tatou wa ia le skangaka ngaru e fa kaule mol ai ko kupu me fa pene ia wala tile le yo se wala ki ngole o rifle fo nga le ngi pudu ko ko ai ana fa pela o se to inga fa nga o lai e ye ku ka o e fa dinga ka ka le ia fo dinga mai fo e matua i ma walunga le tūlanga le whala au whasaina sa iei. Ia ma e le fau le tūlanga o le whao mea maranga o yo le le na fia le tulafono. Ia ai whawhautuanga mō tātou langa o le la talata mai. Ia I si o tātou hui pitonu. Yeah, he was a father. And I'm looking at what he stole, $1,000 worth of goods from Rebel Sport. Ia, o le Rebel Sport e whata wei mo Se vai o futalo. Sports shorts, t-shirts. Ia, o kamala le o kamakaunga kai le se whare fo ile le e te mawai fo I le brand le Nike sima. Ia. Ai, me foi la le te whata o tau I e whata te whata ngā oi mai a Samoa wha mai o kau e vai le ngā oi ka ia whenga I ka mai. I know. O le leo ngi ngā ruenga. Kalo whai. Tau ngā tāra soi fuanga le a mātou I nei. O le tūlanga le nā, taunga tā le tunu o tātou uma, walu I lunga le kau o le soifuanga. Ai. Be ko lima e whangau. Ko lima e whangau. Ia, mai maule, ia la walu e le kiki ka kai lo vai tulo nā, tala vou. Ia le walu e mai maule whanau. Ia ono la fo e whai tūlanga o ngā lue ngā leo. Leo iswera me whapea. O le tūlanga fo ile le, e awhia koe ma leo leo. Awale ya tua. Ele iso vi inga le lei e kere fia vea ma leo o e nga whangar ka kalea. Kuro. Ai o lana whanga I lunga o le tula, I ala o le pui o le tula fon. Ai te le fia mana o teru le whale wa e ala tui lau to o lua malau whanau. O e ha mai nge yaso. O ki kaka ya. Ono o lau tautonga o le pui nga. E ke le ha afianga o nei to ai nga vaenga whapende. Because it stays with you. Ona o le o le whata mala ma le whautauta le ma le maanga whangafa le. Ia e mafua nei tu ai ngā tūlanga whapene. Ia. Hana, e isi si tātou
That's our articles for today. Yeah, mana ia nei tatou tapenanga fo ia me tatou Maro. article so le nei fai unga fo i le vaiaso ale atou ai le wrap up inga ia le tatou faʻasoa. Ia o pe fo na vatu ma tu faʻasoa ma le tulaga i ai il faafile muiga o le akugu le atou. O loo a le lagona tulu foi faafoga i le vai i le finagalo le atou ma anae ma hana. Testes o ke whaonganga o le afionga le a le atua kusia malaki. E le upunga i whai mai ia le atua. Kofo mai. Prove me. O le winga le o ke whai akua. E ui langa o le maunga e whakau se furua. Ai langa o afionga le whai mai. Kofo mai. E ngā langa o whai aku. Let's try da. Ai sui lar karangoar ko inga. Ka sa mua pēng o whakua le e kau kire ngau e kau ki fiola i pe le ko inga o langa fa pe ngai o le a maka mai e ka i le fa vesi yang ka ko kau fai kala li ko ile fa ka sir ko inga mele aya te ka ko wola e ko fu pe sa o mako kala e fai ko ku le pa le vesi o la le winga fa metalang fai fola se ko haruenga o ko le ko ke o ko i Pole mea foi, wo ko mali lia ia, ore a ka ko whero ko lea ngā ia whapea. Not us. O ko. Mala a ka ko whemisa ia maru whapenge. Because o te tali tonu, the moment e sui ere tonu ko inga, ma mo i le karangoa. Ole a ka ko kausir file mu, kausir wherwhangi. E roa a mea o le ukere o whainga mea le a tawar ka ko vai a kunga, a fai e fe mense ko i foi se la ko sa se sa winga lo ko sa mo ku fa kasi kai o ke fa ko ye o me foi le ka o me ri mo le se ala nga ya merga a o le winga le to ovat o le taimia e file mo ko le o mo va fa ye kara blesking ya o se na te ma tua tala le atua o na fa ye o le taimia te file mo o ke mi foi nga file mo sa mo e vai la ka ko e mo fai kule pa le mea of sir fai. What do you think later? E fai ale la saro sui, e wa ora sa funkoi. O funkoi la ku ele tou na ko sui en mele. A ora fai kule pa. E no pa kula la ka sa funkoi fai ka ku. Mai mo kai. E ati e wo sta kule. E si le sa wo ke ro ka sa sa. Ali ama ye lo au. Ama ya. Sa u e fo muinga. Fo muinga. Sa fo muinga. Fo muinga ka sa lo au o foi. What? Victor. Ia po Victor le na ta. A o se opu ya fo ko mai mo kai. Hana. I'm thinking of what it's going to take for him. How far it's going to take, or what's it going to take for him to actually step back. And I like the analogy that you used of Pharaoh. And it's his eldest son, but even after that, he chased them into the wilderness. So, and he got perished. So, what will it take? Yeah. Iri si na fa o va to fo bele message ali stangata ma na ia mai asiata e mafai ele anga o le tua le anga karis epo. I like that. Let me say this. E yer kanga kaire I mafai ele anga o le tua. Kaino. Ele I mafai langa do you know why? God don't force anybody. He still give us the free agency. Free agency is a gift. Remember merga. Yes, God is able. Ai nga kere fusia ka ko. A faia uma fa pe ele o musu ele nga ga ore ko. Ola musu ye a fa ma a ku fa ma that's what I mean. E fa ma and he chose that way. A ko fia ka ko ale o ko ko. O kai ngong fa penga. Makua o onga o longa uso a pelu. La men ko. O fasioki. Ale fa uma fasioki a peru. I go a lie in front of the eyes of God. I've seen the way. Where's your brother? I've my haircut. Am I my brother's keeper? O fenga me o manga fasioki and then you lie to God. Yes. E o menga le ke so nge kwa ya kako. Ia ele fo sia ele ku ar kanga. E mai ala o filinga. Yes, he's able. Anga kere fo sia oi. Me venga le kupu I le wala ngo fa ya.
ua uma i ai fai feau vai vai ngai fai feau ua uma fai feau e o sao ia o mero wo sisipa i ai fai feau anai final words, what do you think? Is your uncle going to change? Well, I don't think he will. The honest truth is, okay, Tulepa's old now and he's set in his ways. Yes. Regardless of who, HRPP or FAST. Kako kakalo mo le palimia le fionga le sunga le lauri la mali ato. O wale kaka ingal koko kungu. I think ole main, that should be the main focus. Ole akungu. Ni mo mea defamation maisi mo mea le, you know, should be, anyways. Yeah. Olo karinga sat. Alo whawtai, ole tarifai o nei mea. Tatou mai ai supporta e fono fofutu. And not only the fono fofutu, kako supo fa tatou fila i taia o le mota Samoa, fa le Samoa suatu, ma talatu au, ta le fitu o vevela le supo, o le au ko vai fa pe la Mr Falai nga o ia i rofa i ofu fa Master Chef. Sata, le mera ngu fika longo e kakoli umakungi. Still got a... Yes. 7 minutes, yep. Ole maanga i le mera me angarela, i le makaupule le free legal advice. Whakula ukala lea langa mo ngai kako mā kua ia kua ai ia ling whāngau. Pa o le mo mia le whai le wili pe whialo pe whawhenga. Because a lot of them, they work so hard in their lives. A umalolako, they got nowhere to... so I think you can get a lot of good advice tomorrow. Le whionga le ia asiata ai. If I pay for le sungolo ia penesa. Yes, taua. Awane misile tau. O le foi mawaina ia o ndanga lea. Free legal advice mai le va ai loa and penesa loa. Ila so tau. So mai matala mai au ta le fitu tala maua le tau supo povi ponai povi vevela manaia malona tofo. Ia misfo tatou fausiesi. Ya, ai mai se fo oni si ona i o tatu o loa mo fo tatu talo le so tau. Ai tale iva o iva fato amatai le consultations le nge ke wa uso fo le valu le fiku fo mai po fato atala le iva ya amatai na sule tutonu o le fale Samoa. Ya e fa ye tatu hopefully it tars fu mare lua po le toia le tasi. Ya wa mai atatu tatu filo ya ila so atayao so ile mala fia fi le dina fundraiser a le fionga ya tofilau esta tofilau e faia le Manhattan e le afia fila vata yao ya suatu ate wale isau tickets, it's worth stopping by fatawi o ile tatou doa ya lima suta la eat all you can buffet ma tatou pa umu o saistu ma tulaka o mafapena ya tatou fia ai mai le afoleono anga ile tasi ile vaveao famurianga le aso whanau o le whawhine ia Vaila Elisa Panapa ia o le alofo i o le sunga ia Mr Falai ia ma le whaltua isa a toanga sumar fitu tausanga o le tamaita ila le ia Vaila Elisa Peausina Panapa ia a toanga solona sumar fitu tausanga famulu le tua o le tolo fanga le ngata mai o matua ia o tuangane mauso ia me se fo tatou por kala me le vanga o le afiafi ia ma le famonianga o le atonga lima tausanga o se uso ia Freddy le o Utah Fred mua ke pawa ia po le fionga ia masoe matufunga ia le sa matofelo le sa ka kufela mo fo tatutunga ia alena ma o atolo na fitu lima oi lima ia so famoni tele le tua ia i lo soifua e me se fo yo tausanga ua fa popo ia e te oli ai le nei soifuanga feleti ia mua ia malo lava le sai fa aftai fo maftanga sa tatou mafuta ia o matoa ia ina ile to watunu a me se fo ila ia o se o kiki ya misia o se o antile nai o le akale ia la to e vatulu ngol tatou porkalame ia na pu e Hawaii ia antilosa
tui o le motu ia mo le to lo faanga mo o foi tina ia me se foi ia o le whanau ia o tina foi o le to lo tata mo Aus Pacific Mackenzie oh ia ia le tana u settinga tunga nei ia nai o le sunga ia lea there you go losa lana le no fai atu ia anti a uma vatu lunga le tana pu el barbecue e o ia mo le tolo faanga ia mo le telefone le ia fia fiu tele ko o tase fia ia auto ia fa mo le tua le vanga le fia fi ia po uma ri ka ko poka la mo ngi vai aso le atu uma ka ko fa uma ka o le mo ko Samoa e ngol supo ia fa maru foi e vai ngai fa so sko inga len ka fa ko sa ia si yo so fola nga wori ka fa ngai mo ngi ia so so ele weekend ngai ko inga a maru tuai e foi na tu foi ia e so mai ia le so ia falai ia ai fa maru yo e wa ba me o ia le fio ka o nice ka mo falai ma le ko kipi mo ia ko a war ka kongwa nga faya pa le akare faya nga fio ras fanga o ia nga fa ma falai ro ma vai nga ke ka faya kunga lama la falai maya o ia any plans for the weekend Hannah? Yes, I'm on a diet, so I'll be going to get a supo. And that's all I'll be eating. I'll be trying to train. Wish me luck on my losing weight journey. O te whaia tu company o mai Amerika kausanga yonga kua whaia le diet le lava whaitu ia wa woto vai fo ile fionga de pule wala po aleli ia wa la po ko anga ka po yeah anai any plans for a weekend nei o makosa paki le la soka au e se mo pela você kala le auli pe te avongole ya to ya la kalilo no ikaya fes male songa lungole oi fa pe o le sapati o le sole la le moto la o lo sapati ta polo o la fiafi e so mo le fa mama la mavongale se ya o ta o le Mama te lo you know, it's for an explanation. O mako kali kunga. Ele ngaka kunga falesalo lo kapu. Ia. E ke sia foi mama le vai ko e ia sia so falo fai si e malaika polo mole the word of God. Like mole si de fia lo sunga langa wata wale tausa pati. Langa te mala fo ia ele na o leo so le la le ngoto le la te fa maluai. Le ministry la. Tauna e fai se isi mea ele tauna e ta polo tu lo to ile tu e o fa nei fia ele tauna e kale singa ke ke mi ele tauna fa ngaru nga neve vole vana tauna e kale singa ke lo tanto lo ile so ta ya o tato live a lo fa tele love your neighbor be kind be loving be great fa ta tele sa mo por kalame fa ta share tato por kalame lo fa tele tu ma to uma e a taua hana me se fio nga le pule mo o to see you Monday I fight tato to tonga mai le tatou fundraiser for votu ile so tai to fasi Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Talanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800
258 638. Join BLUNET today. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colors inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colors to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Mo le whaongai no le talo for voucher. Dal www.pacific40.com ilo penga to whailangi. O na whiriwhiri no le au nanga i te whia whaongai na e pei o whātaunga, prepaid, pili o vai, pili o moli. E mwhewhana utuai le ta avale le ngata whailea. Tūlanga tau I tau mafa, ia po se keke o le whaipoiponga maso whanau, e mawhai fo I ona okai, tau o le whausiei no whale, mauta malawa I Samoa. A mai ona whiriwhiri au nanga I te manau le, ona o omi lea. Ona whiriwhiri lea o le whaloloa ma le nuu o lo iai le nei whaloloa. Mautinoa ua sa o le leile whare o loa manenu. Whiriwhiri leo whai o le talo for voucher te whia whatawina. Mai le tōru se furu whetu se furu se lau tala e o atu lava I le lima se lau lima se furu tala. Ona whiriwhiri lea o le upu check-out e whamautu wai lau whatau. Maratua, whatu mo whamau maungai peo lo swafa antoa I meli po se numero le telefoni e maisi o le tuatusi. O lo ainga I Samoa, manatua, whatu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mawhona e tongi na I lau whatau. O lo ava noa le online banking mo New Zealand, ma le Visa card, ma le debit card mo so se vainga o le lalangi. A mai aloa, ona submit leo o lau whatau. O le temi la vai mai ai lau whatau, o le a fiti se wha ai loi lo ainga I Samoa, e alai se te autostusia I le telefoni po o le emaili. E wha mautu wai le whatau. Manatua, Pacific Food, ma le talo for voucher. So for manuia malangi ma, o lo ingo o matai a leo tasi mea tau whao, o ua lawyer Samoa I nei mato officer o le WT Compensation Lawyers, mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga, ma superannuation claims. O le manulauti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea, awa e tā ua le mātou ofisa, tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tatou ofisa nei Crispini Australia el o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima whawha.
Talofa lava and welcome to Anavamoana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, Anavamoana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Anavamoana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. She gets them feelings every time I beat it, telling me she really with it. She like how I kill it, cause she like that ooh na na na, ooh na na na. She like that ooh na na na, She gets them feelings every time I beat it, telling me she really with it. She like how I kill it, cause she like that ooh na na na, ooh na na na. She like that ooh na na. Yeah. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded, and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive. It means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talofa lava and welcome.
o le Aus Pacific Funerals na whaavaina le tasi le afe iwa se lau i whae Sydney, wha mawina o le luai o unanga o le whale maliu o Samoa ma le Pasifika,